on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth. Declare. Say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth. Declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Obuoba Yankopon Israel papa Yankopon Israel di AHENKAN nipo no ne dwen ho so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wakan nsema man papa omo Yankopon ka ho na de ka ho na yi a kyerɛ wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel be Masa oye great host party presenter oh, you're unique. Oh, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. AHENKAN moti nanzo de mu wu na moka ejina mamudi kan obeso nkwa AHENKAN konsapan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra brezan ni nua no ma fa ya ho ta ti odi ankonyankopon enkone han to Obuoba Ofori Amanfo na patan krale se kan den AHENKAN933.3 e kon kan a onia tie AHENKAN933FM na mu tigu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. From a crime, from a crime, from a crime, from a crime. Some 36 minutes after 6, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Me pacho matching any media yesin kunya ye de bremo. A free sub break up himself no panon do ebebo for God and country back on your radio. We are broadcasting live from our national studios here. Equia Afrakoma. Networking the globe by the kind courtesy www.AHENKANFMonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app. Ghana Waves. Obe to me and wanna say Obeko Google Play Store and I say App Store. Download the app on Uya. Then on the app you search for Ahenkan 93.3. Baby, I will be able to meet you. The 29th day of August 2022. Ye gidi ye wo Kristo Yesu mu sa wo ho ye sane ye nso ye ho ye no Awurade akra ye de yakọ na wotwe wie ye ne yakodi na sumdwe mu wasan de ya babie mu musuo esan amane de obonefo no susu hyehyɛ fa ye ho nyina da Awurade amane nyina atonsuom Sama. Unyame wo masewo mawai. Debbie. Isumni ai takebia wai. Wafomo crying. Wafomo crying. Wafomo crying. Wafomo crying. I don't teach you me so never cast a goo abrabo so. Speak into your own life. Are the bonny be out from a crying? So I say, Malentia say, what from a crying, from a crying. I don't think you can tell a friend, also to tell a friend, that's your Easting's biggest political, social, religious, and current affairs talk show. Maakye is airborne. Yes, in Konya, one can say, say, I'm sorry, Swano. Emphasis will be brave, and I will be. Emphasis will be brave. Emphasis will be brave. And until we will talk about and someone on your Edikan SCC Dada near ABC and in Yegusua ACCA
Yes, in Konya, ye di nyina sa nkomo no e de bebrel. Nti se wo kan ho a on form kwan. Sorry as here. Wa form kwan. Wa form kwan. Wa form kwan. Wa form kwan. From. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Enti na no pe we nkonwa sie mu ne ebedi nkomo e dia fan sembe bre no ahu se na medical bo amane no. Me na wo ka se Ghana ban asebo se obi bia we businessman and as a woman na all the intention to develop this country in his or her small way. Abani say why crowd so be support woman nyina. As we speak, the Afrexim Bank loan about $750 million. Nimu say beba beboa na augmenting the works of the government. Na magana fo nyina kumu adwoye. Aropay and also so ye be hwe di mu nkomo the National Health Insurance Scheme. Openia wadano the Honorable Dr. Okoboy. Before Oba Ababefa Kunyansa CEO and was share was say waba dachi bia no be say cancer any sickle cells the treatment expenses a woman no aban no will bear that cost and empanifo den share de agu akwan mu a o hwe ani mu say government will adopt the expenses of the childhood cancer and a sickle cells treatment. I'll pay on our table. We will delve deeper. Now, what we are never told just the new Patriotic Party NPP Oma appointed deputy executives and directors. Omo Beboa asked here the affairs of the party. I'll pay a whole lot of issues and about ebinima raising concerns. Actually, say Omo ya you woman nya dia bibre na bebo number. Ebinimo so ye competent. I'll pay diverse opinions. Yabebo wuram ye ni mpani fa twetwe ho nkomo. Galam say and also nsema ye ping so. I'll pay a minus the same. It is $750 million number. Yes, sign so a share syndicated loan about $1.3 billion. Hey, Sikani Abubo Bodiza 1.3 billion. Hey, who? You heard him say syndicated loan and so. A buying and sabeka na or de abe tutoko. 65 years on, Ghana debia ye be toku koa. I just say a conquer for mind so koyela la sulala. Eko catchum say esremo ye koko na so doso ne mum. Ye nisika ye yankasa ye de twatua ye akuafo ne ka. And into mo ye besia 65 years on. Eradi hunu ye mobo. Eradi hunu ye mobo. Ain't ya no pay, we've got this and many more. Sometimes intriguing, yet exciting. Kunyawo baby. Ain't he on behalf of the team? Ma main fasida and confirm say what you see sa no pay when ye be bobra, when ye benante. I will speak into your life. Say what you see amongst numerous radio stations dotted around Ghana. Now what you see, I will speak into your life for prosperity to happen. I will speak positivities into your life. So what you see, me say Eurade oma weni mungu aseda. Erade mo weni mungu ase. Ni dawa koma so. And I yes Kristo Yesu se omfama. Sani amuni wono ye rana watchu fufuro mu a
Mo amutai yen there. We command the week. We command the day to inure into our benefit. And now no pay. We are not going to do anything different. We are going to command the day to favor us. We are going to command the week to favor us. Odi bibi. Na what you way no ho. E niam mienu ne wo mu. Na what you way ase ya sa na what you foforo ase. But sa na what you kuro we ya no. Ye san e de bosumi bi e kwa wie ya san ewura bosumi foforo mu. Ewura de be ye kese de ama. Enti ade bi ye ya be kwa wie ye. Na bibi foforo san hyase. There be onyimi ni. Ni America no onyi ni. But I don't need your faith or your belief to do anything. So we did you, so we knew. Remember, I am of that strong conviction. Say, when we speak, the angels of God get something to do. Say, yakasa above where was runye jumaye. And in Tianopai, I'm speaking. Namama above one where juma say. Wa utie mi anopai se we choose ahenkan na utie Maakye anopai. The covenant we have with our God and say obi bia obenya yimu gidie na odi ni fidie beto ahenkan awurade ma nanimu ngu ase ne ayere so akere so abrabom oto na hwe benkum ni nifa anida so ni ba bia no. The covenant is that God will be your shield, God will be your hope, God will be your father, God will be your provider. He will put smiles on your face. So Arias here. In Tinanope, we are commanding the week in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. We are commanding the week, the day. Said the idea and Sabeka be yinshira. The idea no be boss be yinshira. And some pankwa be pie free and numuaba. Musuo esan amane abayamane mihuyanka. Eradin yim free and console. Onyim free and triso. Afe said the bia me bom paye no. Obi biara asem to no atome. Erade mo ne hoban. There be one take. We have people that if something happens to them, directly you will be affected. Sankrofon, oh, Bompire, don't joke with them. Only your destiny helpers. They are connected with your destiny. And until when you are praying, don't joke. Don't joke. Bompire, Famom say, Obi bia some tuno atomi. And into your can, ya mau example, send a bay obi ye cano. No, what's ya see and why ye wajuma. And into ya wa henkai ha, say as some 2 year udia henkai a 3 your bompire say a radin musuo, a radin yare, a radin or how or say a radin free in a console, a radin free one in a bushia console. Sansa Sam to Nimpora to the bushia a 3. Our destiny is connected with that of his. And into the BI Empire one is a radiadom no some famano. Yang Ghana for you know, some to your man peninia at 2 and into your bompire, the my man penini say, a radin musu, Saya Mania, or how ya dear, oh, a radin free in a console. Ewe Yesu Christo dinamo. Minimo obia as some to know Abrabumua. Ebeka. Safoni in our form share radinsa. Form share radinsa. We will be the head and not the tail. We will be declared winners and not losers. Now what we be in Shiradia Maye. No dinner ni ne shemi. Yate ahun trend ya obediempo aya na hu aye. So privileged to speak on behalf of your most authentic production team in town. A team
led by Ajimpanyine Kofi Mensah, Kobike Kwame Asante Billy Man, Udi Ahinkan Kwame Yaboa, being the executive producer. Meeting Obuoba Ofori Amanfo, your commander general, your shefa, Kutuku Mayo. Oh my goodness. Mami fa wie mo brese de besia ko ne da mu ni nyina fanto aso na fa ye mu remu nyankopon asem ene abofo ne de ba ye ne ye mu remu e na ye hwede Awurade wo ma ye Mese wana wudi wani to one sunu wonyina retio anso no de pepa nanso wenyina ai awosonio brego wo shene atete ahontrenia me patro say na ene ewiembo brand 7 no si etie o kire se anopa yi ade a ensuo no ebe munimuna kakra aho ensuo no be munimuna ensuo no be munimuna anopa yi a afe ye ko yenganim no na awia no ahyase se eyi ne ti awia no be yi ne ti awia bremu no awia no be bɔ kakra afe ye ko anwumre nso a o kire se anwumre no ensuo no a eye senka eto anopai no ebesan ayiniti anwumre but anwumre ne de eye saa na na ewiem ete enkakanka nti ebemu na kakra but ewiem bete na afi ye nyina ye de asumdwe akode din Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Okay. Ene wi mo brane besi akọ eno na mede mu nsem de ama no Esiene kajanya seda arefre woni pahu ensoda me paya ne se mi remfi papa waya me Esiene kajanya sedo arefre woni pahu ade ba ko na mesre ne se mi remfi papa waya me na se mi bu kompon ko shemechi baby I'm afraid baby I'm medri o therefore why now better me away I said me so sissy stand back and take account or therefore ain't now what you way ade ba kwa ye de nam yes so simple and rami wo honomo meditating on so many things and then the Spirit of God dropped in my spirit. Listen, the Spirit of God dropped in my spirit this message. Also say woba and every man for make us say me nyankopon a mitumi ade nyina eyeti. Also say woba be ka kire wo mo say me nyankopon a mitimi ade nyina ye. Ade a enipa ni so no. Ye ka say oh we de ani da so no asa dabi we de anya de be ye no. Eno na me Awurade eya me ye ho adwuma. Erinti ka kire omo se eka omo ne bibi no omo bo ho mpae a omo mompae ensre me Awurade. Mama wanwa adwuma anwanwa adwuma. Also let them pray about the divine miracle from divinity. Enti anopai na watwi se yes na watwi fufuru yase na yes the end the month of August no Awurade se obeya anwanwade o abrabom tie se ebeka dakoro ama wawu na Awurade se wo mehira wo a obehira o enti anopai Awurade se obeya anwanwa adwuma obeya anwanwade e wo ne mmabi abrabom obema nkrofo so de free baby ede omo akosi baby sesi ya na ye kasa ne de o current situation na ma wo doubting why you doubting Thomas I don't blame you that much because sisi ya no enipa say o pese wo si dan ya wo se wo kura sika enti nyankopon enam ye so ka kire se wo be si dan no wa wo hwe account wo hwe wo bank account wa sika ewo mu no se obi ya wo se wo si dan but nyankopon se yen kan kire se wo be si dan enti money enti wo nze e we nipa di so ne de e ye no mfa na me ka kire wo no
but we radi nyankopon ani so no enye no mfa ho asem na meken me pa cho fa Bible no na yen call the book of Mark chapter 9 the verse 23. Mark chapter 9 the verse 23. Anwanwa dwuma na urade ye obeya anwanwa dwuma e wo wabrabom. And again, money Mesa na watch way, ye nyankopon, or semin country obi se obeya anwanwade e wo wabrabom. Ewrade so obeya anwanwade de bi nsi da. Eya nyankopon person crofo agi achi ne o person crofo agi achi ne se na yesi nyankopon se den ubetu kwan na okra passport okra wuni bi but asam ne se ubetu kwan. Listen, okay, Mark chapter 9 verse 23. Yenti awurade anumu asem we eye de nyansa kasa e de a kire wo man no enti nyansa kasa no. Also then, Jesus said unto him, if thou can't believe, all things are possible to him that believeth. Jesus said unto him, if thou can believe, if thou can believe, all things are possible to him that believeth. We ni abrofo enti mekin kan say ma me afia broni wa ha bi nkuma hwini fa so abrante de na okan nyabotre osena yesu se no se wo se ubetumi a nioma se ubetumi a ne amekan se ubetumi agi ni nyina dia nioma nyina betumi aye ho ama wo de ogidie na yesu se no se wo se wubetumi a nioma nyina niama me boboso ensenkyere ne ameka se Awurade be wabrabo mu no se wubetumi agi ni nyina dia saa de ni nyina be ye ho no mo de ama o gidie be gye won kwan eni ntina no pa gidi se yare mpa so na woda miracle kese Awurade edi asoma yense ye meka ho asem nche won se obesawo yade obegiwa firi yare mpa ne so obeyiw afre nim guase nim ode wo be kon kwaje mu Awurade de ani gye ne sere eri be hye wafunu mu ma eya anwanwade a Awurade se wo hye yembo se na wotwe ode be ma yen hwe na wotwe Awurade se owo anwanwade bi obeye wo abrabom Awurade se obeye anwanwade bi wo obi abrabom na wotwe we na wotwe ni nkwa wiye no adansidie e na wo de bebe Awurade animo osena Yesu se no se wo se ubetumi a enioma me boboso a kire wi nyina na ubetumi agi adia anopai Awurade asem se men kan kire wo se ni nyina ebeye ho aware ne beba awo ne beba akwantuo ne beba adwuma ne beye yie eduru ba bia na adwuma ne hihim ekobinkum na konifa ekobinkum na konifa wanka ntam ana eye wo se ebetumi kura anka tum ebetumi kura anka gu adwuma no nanka nya wasumdwe bata no pai Awurade se obeya anwanwade e wo wabrabom se wo begye dia ni nyina ebeye ho ewe Yesu Kristo dinemo nya gidie sa na wotwe Awurade besra yen obeyen senkyerene e dia mayen agye nyankopon obenyankopon ne wonkronkron nyankopon no se yebenya gidie ne nya abotre atena ne nwunu ase na ya yede na sem ne hye ne a eyire so kire so seden a adumura no onwu yen animu ase da Kristo adom nya kese mfa ma wo na oman senkyerene ne oka ho asem no ensi e wo abrabom ensi wo aware anim ensi wo suku nim ensi wo adwuma nim ensi wo fie ho na momfa dansedie emfa mra Awurade e wo Yesu Kristo dinemo
yire so kyere so seden da bia na kai sa asemi why say yire so kyere so seden Obuoba say awurade onwu ne manimu aseda Erade nkan ho na adom no so mfa ma ye the sports to aso owi a ye besena ba na say the munimu no ya be ye no the best ye besena ba after the sports Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM Ladies and gentlemen, it's sports time. Africa. Oh, Chairman General. Apumoko. Onyame adom na wonso e. Me say Monday say de wotrans de anache say ahoden bibia ekoye de ma wo. Ye de nyame ase, de nyame ase nyankopon abɔ ho ban na afei. Ya san be si na wotwe fufurum. Sir, na wotwe wo ma na busumi ni wo. Ai, akabe 2 days. Na ka 15 days na me ba be MP. Say utro Say me catch me say 15 challenge de ma wo. Utro challenge de ma wo. Say me on 15th September. Say start be June ho. Yes. And I make catch me say omutimi nya that traffic light. Nti still na no me hu engineer bi aba ho a wo ye. Nti still na. Say wo ye di nkonim. Me ye di nkonim. Na wo boaboa wo ho de. Me boaboa me ho pa. For MP ship. Say me mate committee bibiri kwa. Sa. Amon behwe nsuo so. Amon behwe misikasem so. Amo committee on behwe ni aye kwan. Committee behwe ni aye traffic light ni nya no masisi. Oh, I see. Me yi mi nkrofo. Mama na sim post. Mama kofi agiri post. Wo de medical ka say ona behwe misikasem because sikasem no aye hia me pa because sikasem ni de wen nya nkrofo a omani wo sika ho ambetima ya adwuma ni ya trotro nyama 1 2 because me nkrofo bi ombetimi 2 kra metima ka say 10 na je say mentimi am adwuma no am obi so abeto challenge am me say onso me to challenge me nche 15th September ya me ba be MP o be MP me MP because o there wo oh say me catch you somewhere June mo say 15th September duru na traffic light no omo aya good wo be jai AHENKAN FM e wa AHENKAN ha yes na so omo ntumi anya na omo so form adwuma nto omo so form adwuma nto ho na bra be di MP me MP no na so omo ye mienu o say me catch you say me this MC no me mpe oh okay me pe MP oh pe MP no nya wana me pe DC no me shede ntutu kwan na o motivation nti a wo de pe MP ne de he sesia no me ba wo say me for dan ha no eniema atochew eye one esese me ba me hwe na se bi o ye ka kutukuman ni bom ne ye baako nti ese me ba me frefre ahemfofo ni ni atrase na ma kyerem so onuado ne ye de asibia no omumensi na afi ye move nti ntokwa ni wonchi no ye twam MP no esese me ye masede sa two traffic light no esese me ye na afi oda adwa no esese nimanim ya se adwa no kra ne ye nya yempe baby a emma no eden omaso be eden ebedwom ne edom akwetana so okay sahana mo pa o de mo ntana na munye mu business no na fe yempe kwan a inteno no me frefre stakeholders nia na fe so nkyerefo wa ha no bia de na dwentwera ba sisi a ne dwa no yenya ne den ubonse bia AHENKAN FM do mo de aba ne bia bosomefo do mo de aba na fe ye wi a ne abone po say okay sisi a na sikeni wonu say ne pese ye kɔ no direction say na ya move ni e kɔ so eno your friend stakeholders engagement but nia wo kikan story on the ground so na different and omunye ye nia omunye me sure say MC ni MP aton sade e bia na me ka say ubenya nsuankyerɛ ni bia obetimi amadwen bia e bia oda adwom ni ebetimi aye na say de bia yetena ha no ana me kyerɛ say enti wo kan omonte ana me kyerɛ say ewiase no MPs ni MC for no ye wo bia na ekwan ofa so ye na adwuma e bia na we no mu de no omo ni nsentwofo anya adwuma zuwa ho ha but me de me bam Obuoba MP bia na MC bia ni nsentwofo ye adwuma bia no hwɛ impuntu kokuru mu into de ofa Ashanti region in Greater Accra fo bia MPs omo badwuma na ye tra radio so bom abaso na no ubekombe no na benya nsentwofo bia omo bom na fe adwuma e bia hu so oh Charlie traffic light no enya dwumo enti ne omo boma pa no drimika no akwakoye okoye pe bonse nsentwofo ne bona baso MP wo ya dwuma wo ubekombeko ne nsentwofo entu ya MP anase obi MC na wo bana wo de wo nsentwofo ne wo kromo no unu omo link a sa nsentwofo na ne betu omo no betu
enti oboba me da me ba ensentwofo de menyo mu firim ensentwofo na sisi Ghana wo esi Ghana o kan ensentwofo omo nyanya power crossing MPs for no ensentwofo omo ye powerful keke udi sentro ni agora de obeye wo no. But say you don't have to be powerful wabra adwuma wo ye nso impact positively. Enti o power na o kire se wo ye no e wo say nyansunsan so papa won crofo so. Yes. Enti meba o ye powerful because of say o ye was our power ni nti no o dey be frustrate the works of government MPs and people in authority and I say now again. The Obuoba, for example, unse ohwa akotomo la say baller na ebi Obuoba say mpanifo ton safre say obi Obuoba ye hwe de wa wo ye wadwuma wa kemodan ani de wa ti say o kire niam wa kemodan kwan be fa so odan be koyi na Obuoba fo adwenbra be kire kwan akotomo la say baller no ye betima ye bibi e ma sisi a baller no sent na ekoso no e beto betwa Obuoba wo betimi de adwen ba se mpanifo ni ti a akotomo la say baller no emma se de wa enkofo ehwie enkofo afaso yakese no ubetimi de adwen bi aba bola no betimi akọ ba mi why se bia yen politicians e wa no oh Obuoba ema yadwen a e bia Obuoba bafu se bia obroye so omadwen no yes truly so no omadwen no ba mi why se adwen we ba eno de ontumi ka se sa na omodwene Obuoba betimi allege sa na yes na mi shirawo ya ha allege e bia omo allege se bia omo dwen se e bia so Obuoba kra man yadwen a ebe Obuoba se Obuoba e wa dwensen yen allege no enti no mo nton sam friends entwerefo meanwhile say wo hwe market na hwe traffic light kra de yanka say koyi program wanka say we invite MP be si ni popi say mo be traffic light no yekọ abontin say aburu 1 year ni meanwhile say omo fo say ebia so ebia Obuoba betra morning show ebia o host Alexander Kwesi Akwa honorable beye nti Obuoba allege so Obuoba de betu nu se eye me na me host Alexander Kwesi Akwa e no ka se bi Obuoba be traffic light ebi nti no omo nye kra no na ma sesi a ko oba kemodan ni patemu ha imputu aboyen sese ne akokọ no because so nkomu tie nso nkyerefo e wokuru a especially unse anopa so betena hwedewa utimi church mai ebia ne se aboabo toilet uboma afede mpanifo tena asom se de abrante yi kan no kore yenkofa credo mfa nkotom se kukuro na yenye ne yenu amutie se sent so twema se mombiem etinka ensentofo anga sanga so ko mte wasa na so omu push guma na de yale so ba na eba enti ensentofo development partners yes enti I was say yen politicians no omo ne wo collaborate good na omo ye adwuma no mo nya adwuma no na omo mfoma dwen kwa so mo depend on enkofo na wo ho na Obuoba me si da bia no ye betra kraso na se ete kraso na se ete because we say so wo pon pa ukọ ground so wo sheda akọ ekohwe de ekoso wo form unim de ekoso wo form me tie said ye wo kasa yi de anje se wo MPship na ebe kama yes me na me ba me ne nsontrofo se me bibia se nsontrofo me hu se bia nsontrofo ka bibi o radio so a intentem na ma ton 7 oh me nua no mokọ ho no sana de ne tie inte ye ne sen a ene be yi okay Obuoba de na dwan aba achimasa fo do ma dwan aba bosome fo do ma dwan aba ofie fo do ma dwan aba biak fo do ma dwan aba ba onyi ni se de mpanimfo so kan se usai danko ene okun so that what how can say there simple oh Obuoba in fact MPCB yadwuma so wa unim say MPCB yadwuma oh yes enti MPC no mu yadwuma no e kwan ben so no mo fa so e yadwuma so ahu enti no Obuoba sometimes no wudi nkofo e ben wa ye nkofo bo mo ben wa sports time na wo shenu no and you say oyen udi nkosu ya no chama general no etiam chair 15 ya me ba be MP yo mate yentie we abusiafo yankon yen fensam no yen femla wo brempon opokuare ODI electronics amasuase na no pay ope fridges ope blenders washing machine gas cookers gwanchemu e wo ODI electronics enche November ya na se wura mu okata FIFA World Cup no e baso na FIFA World Cup no e baso no ope television set dem na wo hwepia obi abekanfo dia eno ani ODI electronics ye no ankra for abadwumayefo obi abetimi abegine de uni skakra betimi di susu box abesia na fe odi tutum kakra enema no so ya no abefa ko na so dia ko fie ODI yemfrey 0550 900 600 anase 0554 17 3093 oba HENKAN FM ha oso hwe kwadwo baford no ambia ope bia no oso betimi edi amount omaso yasin anopay emia eba bisenyame power investment aso yasin anopay
maka che o se ano o pe bia du sika koto a problem bia ensi dia eno ani bisenyame power investment esan se ye no udu sika ne beto a se bi nyankopon ensa wom eti ye de be adwuma na busumi bia no ye de 7% enso interest e de aka usika na de beto ho no na ye se busumi so na obe usika na problem bia enso ensi on sense nkrofobia ba unya du sika kra koto na ukoyi a afo be kono yes network atiko afi we ma we afa ha na so bisenyame power investment de yen tesa esa se ye no nyamisuro ahyema nyankopon ensa wade na ye no so enti obia fa ne sika meto na afi busumi so a 7% interest emeka usika no ho akem yenko eye kaso new market eho na main branch kese no ankasa ewo afi yenko tema comti 9 obeba no na ye branch bako ho enti fiti tema comti 1 kwesi comti 10 ani wuramu comti 11 comti 75 niano obia fa ne sika enkoto eye jese bisenyame power investment ewo comti 9 afi agraso edo tezaku obeba no na jese office bako enso bo ho enti wuramu asaman kese akemodan achimso adro wuramu asene manso ekofa jese wuramu achiase ekofa ofuase ayerebi yemfa wuramu ewo achimso adro tezaku ni afie sika no enkoto ema jese bisenyame se na busumi so a 7% interest no ebabaka usika no ho yemfre 0457 228512 0457 228512 eye bisenyame power investment woman no maso yasen e ma no pay ye din sam no e ba fe ye chance e free the 5 major leagues no ni akofa results no ye femla weekend no say ene koye AS Ajashu etna ho Lily Metropole e bo ne kanemiensa Ajashu eti kanum so e ba ko enso e wo ho afi lens boboko no enso etonsa e de free team e fan Star Rams game ni bewe no na lens eti match Star Rangers abone kanemien no Star Rangers eti kanum so bako 90s boboko no etimeche Toulouse ebone kanemiensa Toulouse eti kanum so bako Brest etna ho ematima ye fan uvema Montpellier ebone kanon enson ema Brest etimi afoball Antwerpen Rouen boboko no eche Clement Foot ebone kanemien no Clement Foot eti kanu bako OJC Nice etimi afoball Antwerpen Olympique Marseille ekobone kanemiensa ema Nice etimi afoball Antwerpen Troyes enso timeche time fan Angers ebone kanemiensa Angers eti kanu bako Star Rams enso tonsa edi for Olympique Lyon ubia hye no nkono eka bako Paris Saint-Germain eni Monaco enso kote ubia hye no nkono eka bako we the French Ligue 1 no ena ye de resource no ye di amount yenko the German Bundesliga yenko for resource no yen fembla odia Freiburg enso timichi Bochum ebone kan bako a Bochum etimi afoball Antwerpen Hertha Berlin enso etna ho enso ema Dortmund ebone kan bako ema Hertha Berlin etimi afoball Antwerpen TG Hoffenheim enso tonsa the Fred Osberg ema Hoffenheim eche Osberg ebone kanaba kwa Osberg etimiate Mainz 05 etna ho ema by 04 Leverkusen ebone kanamiasa ema Mainz 05 etimia football Antwerpen RB Leipzig etimichi Wolfsburg ebone kanamia no ema Wolfsburg etimia football Antwerpen Schalke 04 enso etimi etna ho ema Union Berlin ebone kanisia Schalke etikanum enso bako Bayern Munich etonsa elfe Borussia Mönchengladbach game ni bewe no bia hyenyon kono eka bako FC Cologne etonsa first Stuttgart obian football Antwerpen Werder Bremen enso tonsa edfe Eintracht Frankfurt ema Eintracht Frankfurt ekwachi Werder Bremen ebone kanonai Werder Bremen enso tikanum enso miensa we the German Bundesliga resource no ene yedi amount yanko Italia Serie A yanko hese ne Madrid 3 no enso ekoye Moinza boboko no enso tra ho Udinese Calcio ekobone kanimie no Moinza etikanum so bako Bianco Celesti SS Lazio enso timichi Inter Milan ebone kanimiensa Inter etikanum so ebako Cremonese enso etna ho ama Torino ekobone kanimie no Cremonese etikanum enso bako Juventus etonsare fe Jalowasi AS Roma obi ahyanyo kono eka bako AC Milan etimichi Bologna ebone kanimie no Bologna etimi afoball Antwerpen Spezia Calcio etonsare fe Sassuolo obi ahyanyo kono eka mienu Salentina boboko no etimichi Sampdoria ebone kananai Sampdoria etimi afoball Antwerpen Hellas Verona etna ho Atlanta Bergamo ekobone kanibako a Hellas Verona etimi afoball Antwerpen Fiorentina etonsa edefe etima yefane Napoli obi afoball Antwerpen na Lecce etonsa edefe Empoli obi etimi afoball Antwerpen we Italian Serie A Madrid 3 no and the resource no yedi amount yenkopie the Spanish La Liga Madrid 3 no say ene koye Ginola boboko no etonsa the first Celta Vigo ema
Celta Vigo ekwachi Genoa ebone kan ba ko a wantimi anti enso ho Rebetis etimi cho Sasuna ebone kan ba ko a iso Sasuna etimi afọ ball Antwerp Echi etna ho ema Nota Boys Real Sociedad ebone kan ba ko Echi etimi anti Real Chese timi afọ Chese Rayo Vallecano enso etna ho ema Real Mallorca ekobone kan mi no Rayo Vallecano etimi afọ ball Antwerp Almeria enso timi che Sevilla ebone kan mi enu ema timi afọ Sevilla etikan so ebako Getafe etonsa ede Fatima yefan Villarreal obian fa ball Antwerp FC Barca ewo Camp etimechi Real Valladolid ebone kanonan Real Valladolid etimi afa ball Antwerp abrante fan Robert Lewandowski ebo brace edema FC Barca Sasuna Espanyol etna ho ema Madrid eko bone kanamiesa Espanyol etikanu bako Karim Mustafa Benzema ebo brace edema team fan Madrid enso ho Madrid ewo 9 afi Real Betis ewo 9 points Barca ewo 7 points ene yedi musamano yedi aba yanko EPL Mad 4 say ene kwaye Southampton enso etna ho Manchester United eko bone kanaba kwa Southampton etimiante abrante fan Bruno Fernandes ene bogo edema Manchester United bobo kono Brentford etonsa ade fa Nottingham Forest enso etonsa ade fa Toughest Everton obia hyanyo kono eka bako enso ewo ho no mo yanko Brighton enso timichi Leeds United ebone kanaba kwa Leeds etimi football Antwerp Chelsea echitima ya fa Leicester City ebone kanum yeno ema Leicester etikanu so bako Liverpool etimichi Bournemouth ebone kanum kon ema Bournemouth etimi football Antwerp Man City etimichi tima ya fa Crystal Palace ebone kanan Crystal Palace etikanu so emieno Arsenal etimichi tima fa Fulham ebone kanum yeno Fulham etikanu bako Andra Wolves enso toa etonsa ade Fatima ya fa Newcastle United obia hyanyo kono eka bako Nottingham Forest etna ho today is to do Tottenham Hotspur eko bone kanum yeno eman team fa na just Nottingham Forest etimi football Antwerp ya ball Mad 4 no Arsenal ewo 12 points Man City ewo 10 points Tottenham ewo 10 points and afei Uvrama Brighton ewo 10 points yedi musam no yedi aba yanko Costa Rica yanko Hermano Capo Hermano na is FIFA World Cup ne todwa no yedi bibia enso etimi abana wiye 3rd and 4th no say ene koye Netherlands etna ho Brazil mano ebe bone kanan Netherlands eti kanu bako final no na just bibia so timi tutom ewo Costa Rica na nya semketwa Japan mano etna ho ema Spain mano ebe bone kanan yesa Japan mano ti kanu bako eti mano FIFA World Cup todwa under 20 die no yedi dwumade ni bewe no it is Spain and etimi age trophy no and afi Japan etosu mienu na Brazil etosu miesa na Netherlands so etimi toso enan yadi musam no yadi aba jebo ejetimi abedu Manchester United abrante fan Anthony wamni na wie 95 million euros plus 5 million add-ons enyame adom ene abrante no ebuna ketem enso edie free na yese Netherlands abepiemu ewo England afi waba sign 5 years contract and abrante fan Anthony ebe sign and Manchester United yadi musam no yadi aba na de na ebesie Mino kase Napoli papa fa Di Laurentiis enkomatwetwe na start koso Napoli ni Manchester edi komo Cristiano Ronaldo aka 2 days more na transfer no yenso yetimi atomo na brate fa Ronaldo Matiso ni Napoli edi komo enkomatwetwe no enso etimi adiakire ye pa yede musam no yede abasa bredi emrefie ni emati fie nsam komo na afi yenkodia yenhyase emfefi championship for African nation na ese chan qualifiers no matches no ese ojedafo ene be host 2023 na qualifications no na ese matches no say ene koye Tanzania for tena ho Uganda eko bone kanabako Tanzania entimi anti ewo ho Central African Republic enso timi to etonsa at the fair Chad ema Central African Republic enso timi chi Chad ebone kanu mienu ema muso etikanu bako enso ewo ho no mo afi Ghana yetimi chi Nigeria ebone kanu mienu a Nigeria etimi anfa ball Antwerp Togo enso timi chi Niger ebone kanabako a Niger etimi anfa ball Antwerp Equatorial Guinea enso timi chi Cameroon ebone kanabako Cameroon so entimi ante we a championship for African nation chan and yedi musam no yedi aba straight away yanko Cape Coast ni ekodi komo enu ana nya sanketwa e the new constructed stadium emla local blasters aka the Black Galaxy atonsa e the Nigeria no me no ka say the coach anoka wo hwe mnate dubako a enu am start de ma Ghana no say enetie Danladi Ibrahim Augustine Randolph abrate for Dennis Nkrumah Kosa Mohamed Alassan Afekradu Yadom Ebobi Razak Kasim Glasson Awaku Evans Ousu afi Jonas Atuke afie Banier and abrate for Sredu Slash and a starting game no yadi game ni hye so afie Banier first penalty no hye e de ma Ghana and afi abrate for Sredu Slash e de ba ko pe so game ni bewe no and ani abrate o captain e de ma just a Black Galaxy Glasson Awaku edi komo yekotie sema Glasson Awaku edi to yanim today
we could all tell the fans were crazy today. They were all over the place, and this is what we needed because it got to a time. Yes, we needed the supporters to play the game for us, and they did exactly that. So I so appreciate what they did today, and we expect them to do more in the near future. We thank them so much, and it's difficult for them to travel with us to Nigeria, but we appreciate what they did today. We appreciate that so much. I say when is sama captain edema the Black Galaxy glass na wako ade to yanim na ewie na coach say manka bidia na say game no kura na ya mo papa e fa no anowaka one e coach edema the Black Galaxy enso di se bi tudwa wo so da echitafo mepie mo Cape Coast ni ase amoba mo bom homodin eno ka ho ene ma Black Galaxy etimi chi Nigeria e bom meka ne no amamo etimi ate enko tie sama coach anowaka ade to yanim. Surrounding for their support this afternoon. We thank them so much and we appreciate them for the work of the support that they gave us this afternoon. And say thanks so much to all of you and the media that traveled from Accra, far from where you all coming from to come and support us. Thanks so much. Thanks so much. Na je se weni sama na se coach anowaka editu yanim na nyame adoma unu se second leg no e baso Abuja on the 3rd September Saturday ebey ampa e bedwa na de metete se yawa de ebey na Black Galaxy for no ebo maketem e da free Ghana e do mane achemu e wo Nigeria na makoye so betimi anya qualification no e de awura mu e wo Nigeria 2023 enu se come fu obedi mu sama no ye de aba na ba ni se wey o ma winning bonus bia wey ebe qualification bonus into Ghana enso timi qualify e de free ayese Nigeria ho dia ansa na o matimi anya qualification bonus eno sin komo nu a esi yedi musam no yedi aba yenko Sudan ni ekwadi komo preseason part 2 no ekwaso Kumasi Asante Kotoko omo bomaketem de free Ghana ewura mu ewo Sudan omo koye no first game omo ni Ahila ene boye Ahila echi Kotoko ebone kanime no wetin ante Kotoko ebebo second game omo ni Ahila sambe chi Kotoko ebone kanunum ama Asante Kotoko entimi ante Andra wamotonsa ade first Simba omo free Tanzania ade hihye so game ni barrier no na Asante Kotoko atena ho ama Simba abomo ekano enan na yese ema Kotoko ati kanu mienu na na hwa coach papa efanu Sedu Zabu ohwa lineup a odi wura game no ma enie abrate efanu Moise Poiti eda pomo afia brantia yefa John Teteku ebobi Christopher Nate Yusuf Mubarak Sharif Mohammed Eric Zeze afia brantia yefa Richie Bodu Agadas Isaac Opon abrantia efanu Steven Mukwala ena Nicholas Mensah weni mlate dubakwa no starte eda Asante Kotoko na so still Asante Kotoko nyama anyeye nyame adoma team no ebo banyo kofa kense bako nyame adoma ochena ansa na wukwada team no buna ketem abepiemu ewo Ghana efiada ombeton side free Rivers United omo free Nigeria ewo Kumasi Babayala Sports Stadium ansa na dwada be ene na watwe Kumasi Asante Kotoko ene aso folk abo Super Cup ne betodwa ewo Kumasi Babayala Sports Stadium eno se koma efi woba yadi musam no yadi aba nyame adoma ochena GF4 no ekwakoye ordinary congress eho ene ebeyi Kotokuru Warriors insu atraman Tamale City ede akire sa fieway one clubs some qualify at the division 1 league ebo Ghana Premier League no nyame adom ochena na ordinary congress no ekoso ehwo no ene penifo ebe bet power for e dey achese wey ene be headline sponsor edema Ghana ye Premier League na ebo eti nyame adom ochena club bia enso the rep back opiemu ewo GFA secretariat wo e ya no pa 9 am ena se dwumade no eba so edi musam no ye de abaso ho na yenko the noble art of self to defend boxing na femi nkodia onu se no ahomrache no but ba ku bitimi ba so Bratefan Richard Comey atonsa ade fra Bratefan Joseph Padiaza ama mo de hye so ewo Rock City Hotel na sabat no nya sem ketwa na me no ka se bat no bawie no ohwa Jedwan na oscore no 96 afi J2 no score no 95 ana fe J3 no enso score no 97 na me no ka se dwumade ne bawie no enkofo se bat no eye draw enti enche omo sande another date beba na fra Bratefan Richard Comey Ghana ni abrantie no ensa ni abrantie fa no Joseph Padiaza enso sande bi atimi da hye so a yade musam no yade aba enso ewo hono mo house of folk me no ka se ndra papa efan Kosa Obuodu obreki mrate no nyame adoma ne uwura mu Seta Queens Park full scale training house of folk se ni bretimi aba esa se nyame adoma on the 9th September
September Ghana Premier League no wamane doma Ghana Stars and Asia so our doma etumi no ka say the papa friend Samuel Boadu was here nche nyame adoma ne ano cheso di ni full scale training no esa be hyehyɛ so our Saint Aquinas Park edi musam no yetimi adi ama enso awono na Tamale City me no ka so maka che Hamza Mohammed say ono no hwe ni certificate na ekuta no na enhyeda enye yi etumi no ka say o pa Abrate fan Abdul Wahab so no mrai no be head coach eti Abrate fan Abdul Wahab ono ene be coach na for Abrate fan Hamza Mohammed ayen assistant coach sabre de mi jamu adama the best morning show host of Obuoba Ofori na for akra be command ya kusita ma nondu bebo nyame aduma awia 1 pm ye the matured and academic sports no ye the beba e Joshua Kwabra jenim atras na for the champion Kofi Agiri and for miakasa obrimpo pokwale ye miensa na for yakabom ne the matured and academic sports no e the ba Ray and the church sani nia e the ba obrimpo pokwale ye hia biom de yakopon enka ho bye bye. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ready? Here we go. Could be besa odimiko kodimi siko yeah me so my penis so amane minini kwe minini kotia meti miko but she say why me na me just say be your friendly take me on a date so you could know me the band is saying I feel there. We are my match break, but me say no please. Upasa would me see kaloki. When we need more lipstick, me with tight jeans. So they buy my media. Me so me my wood straight. Me say ya tinya don't go be best. All the me go, okodimi siko. Yeah. Me so my penis so I'm man wanna say. Minini kwe, minini kotia meti miko. Meti miko, but me on
Okay, Maya Nasi. So we feel it as with the high. Now we tie. Marchini Jumedi anything. You're called into the world of sports. Or bring pong or pokuare. Or the Nianum and at the sports at the Maya. Yet to us so. Some 30 minutes into 7 a.m. Yeah, that's Sibibri. Say if you didn't, that's what yeah, they were that into the better so near the Ahuyi, Samaka, who you are near the Bonkra Tamo Boswa. Yeah, the Nina, the Atwa so the amount. But listen to this one. In 2021, that is our future moon. Document be a mensaka making kind. Abusia mo bompire and fama Ghana. What it? And ya senketwa. Mo bompire magana. Would you say in 2021? I prefer to make a 2000. So in 2021, there was 17 OMCs. You can say OMC are oil marketing companies. Maku edun son e Ghana ha. Oh baby, so tease me, Udum said they lifted oil la omen Jessica. Oh yes. Now making kind document. Now you know what? Sometimes say document no saka bi na working kind. Working kind na report no na nyame anso akoma mu abese KKD. Oba beto to bomb sa. Because ya na ebi aye mind boggling. Ebi so dwene ho a wonte ase. 17 oil marketing companies. Me no ka say. Ye ni age. Ate say ye nya ye nkra na ye celebrating in a pomp and pageantry style. Aden ya ye say ye nsaka $750 million. Ye ni age ye de ba beboa ma ye economy no cedi no stabilizing. Meanwhile 240 million Ghana cedis. 240 million Ghana cedis in 2021. 17 oil marketing companies. Oil no more left here no wasn't come chia says de ma Ghana no. Omen chia 240 million Ghana cedis. Yeah, can you say ya before say oh 200 nya ibia. Yeah, chire mu dia ba pound dada animu a. Obewunu say Ghana ye tisika so say de omampani kan ye no. Nanso ama amamu a enko yie ena amamu kankan amamu boning enti yeguso aye ho kire yen erade hunu yen mobo na on deliver yen from the hands of bad leaders, treacherous leaders, selfish leaders, self-centered, always looking for their selfish parochial interests. Eradin GM free sa akandifo a omo ya akontompofo na adafo. Omo ke kare o manimu manyame sompa. Omo ye nya atwemfo. Eradin GM fan free wo nsam. 240 million Ghana cedis. Wudi mi nka say sika be ye. Afa de ani age say yensa kan aframe zim wo mo loan. Tio loan Ghana de yensa kan loan na ye ni je ho kwa chen ye yankase ye sika no a eko into the pocket of few people no en botomu no ye ni je ho say we will chase ye yankase ye sika na nkrofo bi wi ano ye ni je ho say ye kwaji loan na ye ni beje ye te Ghana ha finance minister so makwa issue bond successfully. And also wache party omoto ye enya senketwa ene ye nehe bia yen city na duro. The city is in Tate sankasa atete apansam erade huni ye mobo me huni making kaya me huni ya na me say Christ me stay with me to the morning 240 million report ya pre bi kan ohun na munya mu phone na mo fetche bebre fetche phone no mo fetche ni ye mo mfanye yes our researches no na mo hwe report no eniema ekoso wo Ghana mamuom ye kan say ye bi aban oteso be na dwene say
ɛyɛ ɔno na ɛte so na ebia nea yɛka no ɛnkɔ in ni favor but abanya abetwa mu nyinaa ɔmo nyinaa Bayana me always, I don't want to, speak into the past. Yeah, my past ni mu guide yen. Na ye the abobra present. Into ambe wo kan pipi dia dia kan DC dia. Wo wo beka sa no na te say ompe o man ye because omo no omo number. Ye asu omu tie wu. Omo ye incompetent. Ene ye to abade tie awo mo. Mo amaba ye enim senka mo de mo betoto nneoma. Ohu na wo abe yes a usi da bi ye nyina yare na emum ba ko ne wie no na enye me wie ne de ya akono kakra. What are you talking about? Said 240 million Ghana cedis. I wasn't komu tua de mo man no. Enye so mo antua o. Omo tua ye na ma o man ne kofesi mu. Few people be agye adi. Omo agye adi omo bomu tuo. Erade hunu ye mobo. Okay, can Ghana report. Okay, can be one way bufu nko a. And it sometimes more say me dey need to mean tie na ekoso Ghana no. Yeah, sometimes me mo ya adwen kakra. O say me dey need to mean tie dey ekoso Ghana no. Mean tie bohu na obefa ne car no obo nwom ati because sometimes when you listen to what is happening in the country now, the more you listen, the more annoyed you become. No wonder so for table see we jai TV hwe. Or no be TV or be ayi animals kingdom. Because sometimes you just listen to some of the things, you become so annoyed. One way now pressure crack us through. Eradi hunu ye mobo. Woda chinti. My mfantoa so mfamma o. Me pa cho woda chinti obra kwantu mu afutuo ni mu adesua ade bia yesua ne kama. Ye de boy ye ho bra mpani aka se sabi o uni obi otufu akoto se obi a kire ne ma hyedem na otu onfo a. Wote kwanche punu na chi ho entokua na chi na watie bi na wo de abobra utie na wo de tu koto dwemu a ebia na wo sasabro ensu etutoto yakoba eba sa wo yare 3940 awaso be hye nti wutia na wo de bia bobra na so abamfa so de ama and then ye de nam so simple yes keep smiling, refuse to be intimidated by your challenges, enjoy the hustle. Keep smiling. Refuse to be intimidated by your challenges. Enjoy the hustle. So simple. Mane na so ne ntrim kakra. When you brofo na mekan keep smiling, refuse to be intimidated by your challenges, enjoy the hustle. Mame famra yankasa ye die nemu. Ye kyerɛkyerɛ mu ama ye nyina yate ase a obra kwantu mu afutuo. Wo da chinti ene ne ye de nam ne se obi ka kyerɛ wo se wanya ne fofofo wa abraboi mu o meme de efo me ya wo meto esie so ne saa no manoma no enti bibia go rouse your oboa obi hustle obi wo sika but hustle no ebia na nye sika hustle enti you might think say bibia edadin no obi wo sika pa but na ni nyi wona ware mu that is the hustle. Obi wo wiase agapade bia wo a wutie mi nka wo person ka wonsa beka obi wo ni nyina bi but koko bi a bone to no that is the hustle. Ubehia obi no otikam na no ne e ka maami bi asem maami ni twam bia no otikamu okọ no otikamu oba no otikamu enkrofo bi a ete nkwanchen ho no mo no mu di no ho konkonsa enti se omo ka bia no ote but wo mua wom one day omo kan no yes na de mebua wo mo ene wo twe ben wo mo ene wo frɛ wo mo se mo mra de bia mi twam a mo se maami we de bia otikamu he osi mi nya ya nka se nka mo nam de bia nka mo nante koba no anka me nante bi me no ka se me nan mienu nyina ya twa firi ho ya hye me POP enti se me ka se me koba bi a me ntimi nante se de mo mo ahoden nante koba no e wo se me tena ka anim na ka anim ne de metimi de saa ayi ade no mo de ahye me dade no mo de ahye me na anim no metimi de a presse gears ne ne ma hodo e keka ho ansa na omo adwe beba so say maami nso woni hustle obia woni hustle anopai minimum hustle a wo go through minimum challenges ya wo face a epese ehunahuna ebia na de nye sikasem mema ne ehunahuna koso aseresere menya wanim se nko a na wiase asa ne mamu aye den ama wo da bi obia wo kire no in one way or the other
ebia na obi ho kyere no e wo sikam ebia na obi di wo sika wo saade ni nyina but asumdue mu ne ho kyere no onyaaya nka obenya asumdue ebia na obi wasisi adan but woda wontimi nna oda voices bi a ekoso wodan ni mu no nya senketwa abusua keep smiling sani atie bia ade san ni oda aborosan so ni oda afem ni oda mpapapa so ni oda ahenfa ye nyina nyankopon ka se mema ade ache mo a ampa ade bechi ye nyina anopa yi oda mpapapa so oda mpa boni so ade ache mo meboa thank you keep smiling mema bra bomu akukuruhwe ase no enhunahuna wo enkrofobia asase the school fees tata wo we school for no the school fees tata unti no ye hia wire bom adan ya ye be pam mi no mema emu enko so abu mema ni mu nka mo mfa so do not be overwhelmed by those challenges. Do not be intimidated. Listen, keep smiling and enjoy the hustle. Enjoy it. Sani etibia, enjoy it. Nyankopon ma ade chinwa obemu aduane adi. So enjoy it. Oh de ane me maami aboko, ye, mo meto bio, eno na wo ya, keep doing it. Oh ya fa sede ye ka ho. Enkekare wanim. Aduane bia wo benya na hoden wo myire wo hu na di. Udi asresre. Enkekare wanim. Awurade ka wo ho. O da chinti. Ye ne sa fa mame. Keep smiling and refuse to be intimidated by your challenges. Whatever thing you are going through, mema enhunehuna wo. Mema enka ncho say wotumi chen wo, e we hefa. Eni tumi nchan wo hwe. Ohunehuna wo sa akeke. But anopai ne maba me ka kire wo ne say. Sane atie bia, Awurade ka wo ho. Eni ti fa anije fa bobra. O hustle no so fa anije fa hustle. Dia wo ye bia fa anije fa ye. Na nya gidie say. Awurade ahye yembo so obeye nsenkyerene wo ya brabom. Na wakai masem ade bia me kan say. Eyire so kire so se den. Awurade onwu animu ase. Appreciate the lighter side of life and make time for humor and laughter. Eya asre kakra waka wanimu asi yehia wa wo se wo de omanimu ayede no wa hwe ya beduru bra omanimu be ye mra ne wanimu asei. Connect to the people around you and enjoy the experience as you journey through life. Appreciate the lighter side of life. Make time for humor. Sre kakra and omanimu ayede nze se kwa no. Omu anu asre kakra. Awurade nka ho na adom no so mfa ma ho. Eya wo da chinti ne de baaye. Memu wani mmiri obi o. Obia wone ko a wo ko. Memu wani mmiri obi. Kakra na wo no. Ma wani nye ho na yire wo ho. Pebika ho ebedoso. Oya wadwene se da bi o mu ani akobiri obi nti o pe wo ho anya. Se ne Bible kan no, obe te sa kokohwede awubutu kusu ye nyane dia so. Emfie dunu obutu so. Enya de obehwane sanse nyane dia. Awurade nke ho na adom no so mfa ma yen ewe Yesu Kristo dine mu amen. Woda chinti ene de ema wo no mepa chawo woda chinti eya no waye ne saa e de ama me when you lipstick me with tight jeans so they buy my media me so me ma wo straight me see ya tinya don ko bi pese on the niko okodini siko yeah Afi ahwe nsam yani yera Dr. Kwesi Baini or your security analyst any na kan bomu a anopa bia we njumedie so no bambong sem or the brain na ya hwe ne yasua enani ode ba ye ne ahwe nsam or say maintain silence in heated arguments and don't make any use of extreme words in discussions. Enti ye vulgar words. Ebi mo say foul words. Enti me ma example, me ma wo nhweso. Se na be ya abrofo na me ka no beti ase. Nya ye kan se o say. Se ebia na wo adwumam wo fie wo ba bia wo bia na menteme ho ase ba. Eye nyabotre, ohun, nyabotre. Se na be ya asumdue beba ahweyi nsem no na igusu aye kan we e bambo nsem. Sene be ya
asumdue bɛba fie no ne baabi a wo no nti no sɛ menteme ho ase ba ɛyɛ a men kasa bebree ohɛ no obi yasi abufu a kawano tum ana pie firi baabi a abufuhye no ɛkɔ no ɛboa ma bambo tumi kɔ nanim sɛ obi hyɛ abufuo na yɛ wadwe sɛ wonso pɛsɛ wo kyerɛkyerɛ wo nsɛmu na wo nsɛm na wo pɛsɛ wo kyerɛkyerɛ mu no wo de sɛbe kasa a nsɛm fata ɛna de bɛkyerɛ mu a ɛbɛsan kɔfa wɔ how bebree no ade aba. So maintain silence in heated arguments and don't make any use of extreme words in discussions. An example, we have sɛbe nonsense already one fast sɛbe rubbish, madness, etc. out of your narratives. Memfanka ho. Dr. Kwesi Baini, security analyst. Sɛme nka nkyerɛ wa no pɛ sɛ sɛme nteme ho ase ba ohɛ na wontimi nka wano ntumu a pie firi baabi a menteme ho ase no ahyɛ aseɛ no ebetimi akɔfa wɔ how kɛseɛ de aba ebetimi akɔfa wɔ wi ne de aba ebetimi akɔfa heyɛ de aba enti sɛ ne bɛyɛ asomdue bɛba nti no ɛba saa na wontumi nka wano ntumu a ɛyɛ pie na sɛ wo a wo nka wano ntum wo nso a wo exchange words wo asɛ wo retaliate saa nsɛm a wo keka wɔ mu no nso no ɛnyɛ papa a etimi de ntɔkwa de ba ɛma ɛkɔfa hoyɛ de ba ahwɛyie nsɛm ɛna no pɛ yi Dr. Kwesi Baini de baayɛ ɛma yɛn nso adi mu amane de ama wo ɛno no mepa kyɛw yɛntoa so na yɛmfa dawubɔ nkrata mobɔsoɔ no ɛmfa ɛma mo opasa wudi misika loki when mo lipstick ne with tight jeans so wo de ba ma media me so me ma wo straight me say ya tinya don ko bi pese on the niko okodi misiko Ajua Roberta this is OKFM anope ya mo ache also great message yeah that's Kotoku Mayor. May God journey with us as we begin another brand new week. Na obisa said the intina no petutu to say atia donko na mebo. Bedi kan ka jo say pressure na e wo krum no. Wo ka say would be dini nyina chi ya wo be wu ntem am ya besie wo ntem. Zari ase Yet the one class I'm about sorry to us so the amount. But memory Fisher and now no me dano. The group CEO Erima Udi Media Network. Oni donors omu nyina kotokuman edom akoma so omu donate 65,100 Ghana cedis edema contractor all fix achim or dance sports stadium 65,100 Ghana cedis we need a cash if you promise you never ehon cement ne nyamane ma ekeka ho nyamai Udi AHENKAN933FM Yabowa on any donors ne big men the creme de la creme for no na donation me te say afianso donate bi sa na te o donate say ana ne na me te na nya no kre me ka say donate say 100 Ghana was a visa ana acha dada okay no ne for supporters no and I really bad director had the and call supporters no. I really can director no. Okay. It's creme de la creme for no can who be. Hey. Big woman. I see. Okay, I see. 65,100 Ghana cedis. Oh, the other that's so no. Creme de la creme. Oh, I see. And see the sports stadium, maybe they say by now they will say contract and sign come back. Now or her no way. But Scanimood. So I can credit through 1 billion. 1 billion. Ebu mu.
Papa bi wom 600 million. Ni ebi say go so. 651 million. Dada no. Kan isika no. E na amodi ama contractor. Milo 100. Hey. 100 million. Enya small journey. Sansia. Ai e na ebi say go so. Ebi say go akire. E na cement nso 200 bahts. Na cement no kra no say to ba 60 Ghana. 121 million. Kanisika no. Sisi cement enya 50 bm. And make like me running the app say yeah 60 Ghana cra. There be enya 50 who nya 50 pepe sao. Na ko be 65 cra na 65. Hey. I know they maintain 65 they maintain. Na cement 50 series ne. There be me 65. One bag no. And 65 Ghana. Ebi dru si omo bag no omo cement different types. Hey sir. Ya yira wa kwantin fi. Hey. Ya sem ketwa. Enti omo ya de do na sini nyina. The crème de la crème for no nyina. Omo ya de papa. Efia mpofo aka omo ho. Hey ya so many. Crème de la crème. Hey. Oh, that be sick. Metis can we have 65,100 Ghana cedis. And it's where they omit me their chassis cry. And it is a contract and I chassis was here cotton fian. The twine baby will be yeah. And on all run on it to yeah, that's not kind of boxes a pet. You try to. My dear is all over chassis. Yeah. Omoji and Anna Kriki. We take contract and one. Or send I was saying Kawako. But kutuku hu donti aye say on free how be say be free techiman be free techiman be free techiman no e na be nya abotre atena be krom atwe be akopem bra be nya sika be dia brebe di be wo be ho do pa contractor no be wo be ho do nyankopon nsira no na ne nsa ka sika kakra ina on fan to so nya ne tete na 20 Ghana no so akosi sen omugu so den omugu no so omugu so say enam dodo nsen kwan yeah omude batachi ebe bo enti hwe adwa Roberta say o say den Afia donated 100 Ghana why God bless her nyankopon nsira na makan ono no de na de chire no and nam say 51,000 but from the right source no or say 65,100 Ghana cedis in Tibiana there has been a top up in the adwa near tiano no or sinyankupon nshira afia papa bi nyame nshira no na nyame nshira team AHENKAN or say den kutuku royals to the world fire yate there be the watcho ne de wa wuhia no aka kire no so we are aware say binti binka enti osemenchia ayi ni ode kan ho ne de ande wanu ahia no a asem na critical ohia anya wo wa tro de ama ajoro beta mi papa ohia na no aka kire no boy asem ni muso aka kakra bi no bosu yakwa wie yo ye de abegba for ye tie hai osemenchia afia mpofo ani adwepa ready Oshia no aka David boy Oshia no aka adwa sabri online to wetimi asende ama no boy yeah baby gidi some weekend na bibia hye yie de me adon me father sir nyame wo ho nyame wo sisi anso 750 million no aba oze 750 million no US dollars no sika na ye hwe animu no amnya ba bedru nti esi asiri ne nso be gina ne nan so kama esi still ya de nyoma firi amanfo kromu bo se ebete so kakra ebete so ena until say one district one factory no so ni nyina be gina ne de say ya ne ebe komu a ebe bre kakra one district one factory say eno no ba be boama industrialization e gina ne nan so until say no so be gina ne de bibia be anto mu ye sure say dollar cd ni dollar yi ebe ye oh nyame wo ho
It me at Yaba from 5 CD. Yes, 7 CD. Dear, we won na. Yano much less to me for name Manquem. Oh, some no coming to your master. By Sika, someone at the Japan somebody. You were one doctor for her. One sunny idea, no. Economist for no. What a solid team for no. And Bosia Bono. Now Bob was and can I was at the bro mine. I said Bosia Cabra Bohana. Obinka said Bosia and Cabra Bon. Now there be out one Abrabo, but there be. Okobo, no Yanadia Kotia. No Wakobo, no Yanadia Kotia. Brana Bosia body when you can. Unti me, yes, Bosia. Sana Kobo, a hacker, crana, a hacker. Never cast I question. Oh, there be Sani Bobra. Sani Bobra. Sani Keken so and see who keka home. I see. Eddie. Nyama ho do aye we nyina echi. Accountant for no we fie ne ba ko afre se sika ne boro sa. O say omunya more than that. Accountant for no we fie. I'm calculate this. Oh dear jai. Yen to apen bia wa money show you we Chief accountant. The Abime report from the right source near 65,100. Why? And only a cash. Ain't be an donation for people buy it, yeah. And you know the Yanti was him. Chief necessary. Chief accountant is saying, or saying, I'm saying. When I'm 800 and something. When or saying I'm 80 something, which is 800 million. Yes. What did dia? What did dia? Papa no. No. Aha. What do ohene dia ni yesika dia ka ho? Cement no. Say dia cement. Eno ne cement, but say what di yesika ka ho a? Sir. And to the chief accountant, thank you so much. Oh, Mr. Juana Bano. I don't know the chief. I want to ban you. Answer me. Minimum pakro. I'm the chief accountant. Person say another correction. Mirrors or no, there be a piano. Just a news, no so. Just a news, so. Just a news, so. Bosu me de kwa wie ya mama ne kwa wie boko. Sa aka be 2 days 3 days. Mama ne kwa wie. Mama ne kwa wie. Mo fa na ntibu ma yanya ne sa. Abusuafo ye ma munyira ma tibie mama kwa aba. E de ba AHENKAN933FM FM so. Na dwumadia wasugusu a wutie aya Maakye. Da obonka ta mo boso obre na aso wo wa kire bre no eso no. Anopa no so abo apa wo simane pole aduonum enwotwe mekan ya na de to so pepe 758 na dia ya de ase no daily analyst wo de ntwene ne mienu de aba ene wo burani se twene na ni ye boro ye monchan ana wo kire mi se without fear or favor ono wonsuro bia ene wo kan se de tie se de fata pepe na aposifo na mo clarify omo kire se enya de so makobo awura trazako onmo siwo omo nkoni fie bia crofobik ka so mabo awura ni fie ni ade omo kire se enya no kre Ghana Police Service Force yan kan chem se enya no kro mo nko trazako onmo siwo no omo nkoni fie bia ehode omo kwagede ho enti enwa asem omo ede aba owura nesto no on trazako onmo boss no na owie ye no ana owura tobinko esoso ka kire Ghana fo mabunu se mo fa mo akasa mo hyebren hye mo nsam mo amunya adwumaden munyima nifiri MPP NDC gum apaloni de akeka ho no munyima nifiri wono mo so na mo ammo mo bra se de mo am pese mo bra simu yie no na no na babo ammo di yie eno babo ayi ohia afiri mo akwan mu eno owura tobinko ena ono de sansemwe enso de atu edwa elder nana nidi na yede amo nana amo tobinko the first onso yo hene the first entiana de asoso etini fonye ewa ha na owie ya no na srem sajata baale bambo de shikonkono owura John do amani ma sufo nyida na ni bra bre no se de wakasa no papa na ni abre anu otire mu se hwe Ghana mabunu munya to boase NDC me de ombeba power ye ba power so pe
bra mo bra ni nyina ne obeyi ni nyina firi ho ai sisi ahu samba ntoto na no gidie na asa gidie ni nyina asa nanso so owura John Domani ma se oba pe musa benya gidie ni back ana ode aba owie ya no ana wode atudwa kire mu se ene esamtrafo nkabonko Ghana Journalists Association for ono mo be kwa asantemantamu no mo ne aye Kumasi Traditional Council no akwakosia efa aye nuanu kasafidie ba ku ya wono matum oyerepa o ma hwe so mbetimi asa biebie ma na no matimi akonkan te wonsem da oboka tai enso ede aba Ghana mampanyina be de kire doctor afia hono wodi yes maso hono bi ti no so adai de asema sa hono no odin enti woda aya Ghana mampanyina be de kire doctor Alhaji Mamudu Bawumia wagini kikini kama ene wonwenwen wose wosere dia na yesem den ko a wose MPP aban yi omaye bi omaye bi papa omaye bi emfa woni Ghana COVID-19 Russia ane Ukraine tokwa yi ni nyina achi omo chese omo bosom she Ghana fo no omo achieve dodo na so ase nipa bi na pese yebonya yefo no be so be ka nokore ebi mu gisi mo two eyes ni bi anso no ma hu di MPP aban aye owura aye Ghana mampanya be de chire His Excellency Dr. Bawumia ni fanyi da ha ana de we atudwa Anya Johnson nya jo ono ye doctor onye John why oye doctor Muhammadu Bawumia nti wodi doctor de ne beto aso ho but mommo amene yen calculate say sika yi asem na tactically assembly ni yen calculate be be free no mathematicians free Osahene Hall Street na aba okay say cash memene da no 51,100 any cash ya omode ma contractor no eno achi 200 bags of cement ene papa bi afra de bulk money okay o share boss wo be ma 2,000 Ghana cedis enti ye hwani mu se ne ye ra bulk money de ne ba be ka 51,100 no ho enti ye be ka ho be sen Madaromo 51,100 aye plus say 2,000 about 53,000 53,000 na 100 cedis no 53,100 cedis okay oseden JA Bini enso so share bo se ene obema 20,000 Ghana cedis 20,000 okay just what the amakra dada gave not just what the amadada into GA Binding so ama 20,000 nti na be 73,000 na 100 cedis yeah and omo say cement no so bag baako 60 Ghana cedis nti 60 times 200 60 times 200 I'm saying sika we wow the anka no near 12,000 I don't know saying 12,000 entifa 12,000 no beka cash now ya boni nyina so in on be 85,100 cedis just say cement ni ya di sika abeka sika no mo nsaka ni nyina ho a and we say 85,100 cedis actually din afi monto aso for that matter na just say the donation na course na nkasa physical cash in the na 100 51,100 Ghana cedis cash donation no as at Saturday no okay ti eno so ho asem no me pa cho monto aso say actually din senior calculations no said o mo kika say you know say nente sa ye ka cash ne de na ye ka ti say cash ne de ya na je say sa na de tie see after cash ne bi ba kika ho anade make on ti ase we me so me nti de wo kika na say so say say bi mo say ebi mo ye calculation ne ba na de na wo report no o report de cash physical cash ne de no
the donation no it is a donation dey na dia na yes dey won frama mu no ano no ebi na beka ho enti na wo say mo am church dia mo dey call frama mu mo san update no enti no a different way so what you say I say dia mo dey call enti mo san update mo ho okay and easy a try na ba no 85 because let me report you and the updated so that's it updated na me report you oh okay sir it is here 85 85,100 Ghana and a chili din kana 900 million I kana ko munya 900 million to fan say ayi general manager say mani bu fukuro be ma ode dia aka to aso 100 million ayo oh anya ntam ahenka general manager o say mani bu fu ode be pie so amati Mr. Puzo oh okay any esrewa na pay musa ka say ebeka be fancy what the offer 6,000 mila 6,000 offer 4,000 we 85 full 85 na 100 ne dey do the 300 fees to go 300 fees so the 5,000 ba na so or 5,000 so na ka ye 900 offer 55 from 5,500 in family ebebro so enye hwe oh we kwa de koko oh and I offer 5,000 mra I offer 5,000 crore na making you do offer 5 ne mra na mo general manager wo se ma bufu a obetua de aka na ka ho ye hye da hye wa bufuo ye hye da pa hye wa bufuo offer meka ho ne emo ano preko obetua be hwe bo se wo kofia wo besu de ho ato fam Wode wo ho bato fam na wo mini ko benkum ko ni fa samben untimi nchirechire wo ze obi anjiji mo nza to wo de na ye wo bibi e frɛ no emotional reaction emotional reaction ne te sɛ obi awuru muduru fie hɔ na nkwala ni su a oh nkwala na mehwɛ nkwala no university mehwɛ ma mo ma wi afɛ yesie fun ni wi a me kan sa emotional reaction there masa e ba do anya botra susum wo be hye bo bia ma benu ho mo nto aso a mo se doctor ba omi a wa den oh boss ayi boss na mo hye Ghana fo no o ma achieve dodo na okay en fan won challenges ya Ghana fo fam oh okay why achieve dodo na ye the radius e wan kratem oh one day so to one factory o ma ye the radius ayi ekwan yi year of rose omo ye no so mu guso ena de bi mpo ayi si omo de ayi ento aso school fo no so be ko nursing omo do omo be ko nursing omo de omo be wura ayi apomodi adwuma ayi no SHS fo no oh say routine employment achievement no oh see anu yesi 2 years bi omo ye employment ekoso ayi youth employment agency infie mienu bi ekoso ye wo ayi community police for you come achievement hu obi anyi mfiri wo nsam o omo ya de yo nyankopon kan omo amen ade ya ye nyina ezi 2024 mo be ye dai omo nya mo hwe enti abusuafo we ye daily analyst without fear or favor that work out no any abusuya mayafa daily guide da ubokrata no entwaso guide na vice president wada ho sani adwen kan ya no wada ha no mapejopejo bani ahye wiem eni omani etua wiem se ye wiem na menima de kro bo hwe wo wiem ho asamu adwen kan ya na the same thing ene da ba o mi ase se de atadwufo wa Ghana for ye Philippa papa wa wonka se wa obaka se wonfili no na wankasa no bibi tata COVID-19 bremu nyina chi wonom achieve nioma bebre wo saka ni so ade hunu bebre ehun sam da hanom wo hwehwe wiem ha na big picture bi a wa say okay memfan say entro ya kase bi a wa say no ena IMF fo echire mu se wonom de sika ne be mayen sika na yesi ye request from wonom de be mayen na afi aboa ema Ghana economy no ejan na so abrane na IMF fo asam no soro wonom a odike wo gba ha ena yesi afi de odike edwane ato nkofo bi o sese odike edwane pani po be kata no so asam na mi se ya over no ya tra no
So what can I buy you? You go buy you. Also uncle. Enti ase asem na me say ya trare brado beba enti odike da ase ya krate so ya twro sa asema me kan ye ede afia ne ho na encha no wanso oba ho ofedua ye otombrosie oba pa na ne hwene se tia se dro ben na ne space ya hya no anya asem kitu o na wo hwe etire gu ne tisu a wurampo a oba hu ofe Oba hu ofe maami ya na no ka che se obi andi ni lemu wo kan no maami no se odi ni lemu no wada ha se esla kufu da ha eno wo so obi andi ni lemu maako no so odi ni lemu na wadi ni lemu ama se no SIM card re-registration na ye no SIM card registration o ma sheda kofa tactical app bi aba sa app no wa wutu fie na wo download bia wo betimi a register ho kra show ya unhia so kwa kwodiro obi so say connect ma me na yese enti wote ya no a wo di ni lemu a wo sere say ya kratai ede ho nsem aba daily guide ene anapay na ye to na obanka ta no boso no so ede amount the daily statement enso edienie wase MPP osunu kokroko amayokuo no wonum ayiyi eye abedechire won panyufo de ama eye wonum pempo mo honum no afa so ma yi kwankyerafo nso directors for nso their piso as the worker tidy aba enti anu akohwemu bia na utra ye udi apiem na timi aboa na eno achi no na eye apegahene eso etire mu se wonum ensa ase no ehye eye wokyehene ase enti wono nso so ababa kla wiem eso awa ha ti da Obuoba ta no na de ho asem enso de aba enu achi na nado dan kwa akufu ado ana ene one eye maame eye Barbara yesi Barbara Lee asebudi wo wakam no e de ne ba Jubilee House abankesie mu aja so ne bedidi nkita ho kakra ana o ka che ne se ye keteke akwantempon no ene keteke ho nsensem no ya ka achi o nti o mu hwe no maboa yen ana ade no kran so ya ne boye din dodo wo ka so ye keteke kwan ye tray kwan no se ne boye din ti we ni se no mo hwe no mo mo ayen Ghana de ho so ya kwankwada o yise mo a bibia yise mo a mama ayi ntimi nye nti o ka kire no o hwe sign na wo ye na timi se na nani abre pa we the daily statement da Obuoba ta no mu ensem any other inform da Obuoba ta no na me dey to so yesi sense yen saka 750 million US dollars yensa aka ahete Ghana account mu se krom any say the economy no da so teta ye be kuya nimpa krata de honsem aba na se wono mo his excellence na nado danko akufado ene maami ya adwenbo ni din Barbara Lee wo mu ko abankasie mu so mu hia ho ene won san ka kire no ha krata mu se maami Lee yesre wa ko ka kire US for so free US na bai ya ka kire se terrorist for ya to ahye so Africa ha dodo terrorism na doso emimfo no ya mene yen wa mo memmem yen kra kunkum yen wa Africa ha seti ya sremo momwa yen pa momwa na ye ble terrorist for ni so mo tete wo munyi wo munyi e wa Africa ha seti US fu mumbro ma men so hwe na nim ha say osisa mate meko akwaka kire mpanifo US data de honsam aba na esedun ketia je no mosquito bra behwe mfoni no bra Facebook behwe esedun ketia papa me describe picture na wan hwe sama meka no nyansam ketwa uhwe na nim di timse bibi ha papa no bibi ha no papa na sama gu na num so de efie dama ensama gu papa we ya num no ya dama na timse bibi tete no na krata idi abase wo mo ko chairmanship position no ase ofoswampofo me papa ofoswampofo ene Johnson de se dun ketia wo mo pre ho na se ni buafu papa isan asa mahama ya se ne doba ofoswampofo no
asa odofo swampofo opese o tie na chi mahama pese o tie ofo swampofo achi eti papa na dwa papa na mfoni eda ha no mutum sa asam ne ha no tete no o ha ne kra papa kratai mfoni a watwa ba ne asam watwro no ese wani ti wa behwe bi na se wono mwanso na dodan kwaku fado na bedi eche Dr. Alhaji Mahmudu Bamia wada ha waka ne nsa no ahia sei ase tactical thinking no nipa wo dwen a nsa no ye ne sei na de assist table so sei na wo dwene saa no wa ne nsa no eti tactical talking so no wa ye wa ha na asem a wo talk nyina ne sei local industries a wa Ghana ha sei no obeta wo machi papa ban no wo shebo so obeta wo machi papa e ma nioma akonanim na abusia na anu ada ya na adwasafo ye tu ne tu se hon efri aka ne se na adwuma baako ne de edana bam na baako de age efri nsem Ministry of Gender no baako na ye wo de aberabeje baako ne de obo I am the member of parliament for Domi Kwabenya enu say ya wo de a kona koje but de ya ne de waje Ministry of Gender ne de e obi de a wo wura enti no waje na ade na nipa no waje ma no Hajia Lareba Zurera Abudu wada ha say wa start ono so okeka ne ho asem wa kan say ahumete pa say human trafficking na ekoso papa bu etimi tonkofo bi ye do mafri Ghana ha krobu fro so koye nkrutu nyuma wa say awra ho pa asefem pa asade no egusu ekoso ebu akura omo amti omukrom Ghana ha so adwuma ede omo ye de nya adwuma keto a o say ahumete papa eti wo ye osisi oso afofoforo a wo hwe nkwadan maya mema ne obi aye de nsam so de emsa asam no eda na akoma so betu ho anamo kratai adimu nchiremu aba eti upe the informer da obo krata no wabiem akọ page 3 ubekọ no na ma amene da otafa na asam no so ya twro no wese wakọ akotumu enche ena na page the informer dia odi baye eno no na metuaso ewo eye the Ghanaian Observer da obo krata no enso emu ani ono so wapuru nsam ni bia gu ya papa achese enya agro na wono so de bia odi eba no se de di kan de sumo ho ese eye Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ani akora ono so na ni abere wo se MPP fo ye bi omo ye bi na so asem krofo bi hunu ti sia won so watiesim achese eye communication na dwuma no se papa ni sia ne kwado onya bi obeye ti ogusu a wo boda wuro ekeka de MPP aban na aye aba na we no kwa tifido no a cheso okobo eye entro ho no hwe no ma hodo a waye ebi ode asobo form ebi so wakwa commission a cheso ebe fra se aye aduma eno mo ka che ne se nana ye de wase pa atifido wo betre kunya so unyi ayipamu waboa ye pa mputonyuma wo ma ebebere to ma bwana na dan kwa akufo adaba so a cheso anya agoro ena de oboka tai enso ede aba na ye of rose no Abraham tam for Shalom si ehunu bi da oboka tai kire se sisi akopiem a eye kwansine no eye aduasa ensia ene akiri pomienu 36.2 kilometers eye road ye yinu eye ofuase ayerebi to odan no osi kokohwe afane tuma pafira chesi omu guso omu kaso yiridi ene cheso kohwe ahum keka cheso omu de ka kwan so a enya de ketwa di odan yesu enya de yeso odan fu odan ko ofuase ayerebi no omu guso omu eye pa ai so afia abedi ahun adanse di ofuase ayerebi kwante pon ho adanse medi ba omia mom ho adanse di ba oh David visit papa de mi ho aduma bi awaye I minim program now etimin tuamo you program bi askene boiling issues aye wa hen Thursday bi adam di ba me ho da say de wo mo anom de ba flash back no diko omo mad bia because I don't say no you need that attack this was carton oh
Omuru. MPP for Mokuya. The Bamiana. Me crom to me in one dance here. Oh, Amaya. Every order. I don't know who. On the end of first quote, no. I drink and do barry a hump. Barry, maybe a place for the and do bremuso. Oh, and Ru and Timmy didn't make us a meeting. Minyan Faso. Oh, I know so my candy, so my can be Debbie, and to sound to them. Oh, on to them. Sakwa and Ayana said, Muguna, I'm doing one and Tiasu, contractor from my church. Sa uko a tournament moi. Omo tire side in the pan. Omo is a quan, Omagua, the soon baby. No, my dad to ma. No, what does it meaning maybe almost strategies, a dear quan, meaning a year and not when we has with the we understand, we are quite do manu. Also, call for me now, Odo Kakrana, no die. Ebu almost say, I don't know, because I'm saying, Amana, Ebuana, a quine, I'm did them, said the Antino. I just want more level. I don't want level in now. We are more good so straight. Ugwana has to pay no more moko fin. No backward. Young contractor, and I see on in a Juma. Ye, near Juma. And today, Kevin wants to come out good in your but I had the any dear, Minia. And Rabanasi. Oh, Debbie, media Abnasi, Micromo, come catch them. Oh, any on Quantai, one down Sunduri. And see, wait, what town for you, dear ba? At a son's contractor, no, and you want a year at it in an interview, dear Chemois, on more a drink it at home. Na a year majority chief whip, and so on my young for Frank, I know don't plan no. Yes, one was one yet the baby. Pan Africa Parliament supposed to be one more the mano. I just know when you go to Wasri, and ya Japan. I drink. Yes, you are at bridge in the crowd. Sir, hey, information. Information will be say. And you. I don't hear my Kim Coin, no one. Oh, and you're the Yamiasi. You're the Yamiasi. And chrome. Or that's called your new year. I want to say a kako. Oh, okay. And you're back kako your name. Kako when you go. Maybe chrome coin into your money. So cook master when I want to mefa. Now say me call my showman who say, I'm not showman. Yes, man, penny so soon I catch I am for say. Galamse corner. I'm for moon jimotum. I'm for moonim. Near Nayan Cocono. Why na corner ye in Ayako. I have only been more emphasis on Dom Bedjim. Where is our cannon? I say, as one can yarn one here, Babatum. See them, my fancy. And my mentor so made the supreme newspaper, the Bacatano, and that was so. Now, I back be mammy be at Takra de Maya be that man. Yes, I should show Quadia who we are, mammy be the baby say grind. And I owe ya who am mammy catches oh, not me that dam. Not me pesado bro banty. So who mammy chrono. Aha, so no. Mammy Tiwa adodankwa. Ono asam na mike na nansen so na asem bi sore ai na mo ankwafo dupu o didi o msika ni bi no ebi eba abonten so o mate se mami ti wa dodankwa e ka se na mo an onyanyina so bia fa prosecute no na asam na beji boom obi aso me sanse na mo an any men's gold fu asam no aggrieve customers na asam na ya na ahomete sanse bi munim so ye de sika akoto ho yanya sika mo na e pascal ti ebi afa so awu ni adeti o ma asem ni beto odwa no ena o se ama mi ti wa na kan se wonya nyina so bia fa embo na mo an kwa adudie se die nti ti asem no bia cheche na adwena na se wo ma ba be yi wo mo hwa no se nya no kra na mo so ema Asante Professionals Club APC fuo wo mo so aba be sign maame no se da bi maame ninka wo baabi ada wo monte dampo se maame no eka bibi afa na mo aho empo no abeka bibi afa ne se ye bebu na ten se ye de bekwa kwagina mrani mana se bibi ade de won ka ho hwe ti agreements gold customers no mo hwe ye o maame ninka hwe na esuru ha no wo so papa bi adwa ne shirt enya sanketwa tactically no na ni abre pesa krodom asem wo kan nyina ne se aduana Royal family ya wonom ewo seshi wonom no
Wamusi akwa bi ye kokoti so ye konti hin omuso omumfa obia so ye konti hin e wo sa abusua ni mu akraten so e de ho nsem aba na ye se prampram ye ahemfo be ye miensa bi atwro nsem bi akwa IGP na no ho so nsem ye se homowo festival e ho ntokwasem bi ni aposifo bi epopo ye ni kire wo mo ene ho nsanka ye bebre bi eno nam so ema electoral bem petitions trabem IGP ene ne ho nsem bebre kratai ede aba etu person tumu nchini do so mu akopɛ supreme news per 3 Ghana cedis kana pɛ ya ukwa anwa bie page 4 ensam no da hɔ no ya kruche gu a wobetumi akɔhwɛ bi akenkan na maame ya wonde wa se wo di ni le mo sanda ha maame esla kufu sanda ha bie na sa app no wanwaso no aba no a wa betumi ede a register wo sim card no eno ho asam ene oda ha no mo a worka supreme newspaper ene anapɛ na Ghanaian Times osi a most authoritative newspaper ana wade a Reverend a Professor Paul Frimpong Manson for Nidiaba ana waka kira ban ni say won hwe ana a often any title mo gigi no asori dem no wan fato ameto so aba ni wie no fato ameto so nti wode nkokobɔ de aba ade obaka tai enso atwa ede aba Hackman Owusu Adjaman this ya wono so yese na yere wono ya MPP panyimfo ni bi pa yese na yere ato na nanam awoye ensiado da obaka tai ena de enso aba na KNUST so basa ya kwaso wo school ni mu no empanyimfo kire se school ni biara ne hu bona sani mu bie no se ansha ombe yinadi ti da obaka tai so de ho asem ade aba na da obaka tai se kire mu se akwanhia bi asi anam so amanipa menu ato anam onse do nipa makoma kudu enso wonum so aprepra ewo kabupuni mantamu ene Cape Coast kwantepon no eso ati ase da obaka tai so ede mu nsem enso ede aba ewo hanamo na yesi court so aoda se nkrofo makoma ko ennan bi wonum de omayo madwen se nyamodin no enhoma no eno wonum bewia ebi mu so ewia enkane na kasa eso wabro mbeso betuaka wose court se yan hwehwa wonum na yenche wonum wei GT Ghanaian Times. The new crusading guide da obokrata no na Ghana de shemamba mede to asodi amamo. Yesu kopie mu osuhumu adwamfo ma. Wey! Wa mo ba mo sab sia MP wayade. Wo ba ye mpuntunjuma. Ekwaso se wura ye ho to ye papa nti. Wonom bona baso akrata de ho sem aba. Na papa bi da ha dambotwe. Asemo Kenya ne se na ya ne twe ya ne sre. Se NDC fo wa so ya no manu ni namu ye ka economy asem no manu so ni nam se nkuruma ade aba no mo kadambo dwe se NDC amanyo komu ni hwe ka chese adwen angasa kura de dwen no wo mu ni bi se adwen pa wo so ma dwen no eya kwadro adwen wo mba dwen lazy thinking se pa se ye dwuni bibi akase Ghana for some to abama 2024 yebeye we dear wa munka bi boot for boot no mo yire ho ekeka ene de ensem fatan kwanti Ghana for TNDC for nka wo mumpiru mamakoma kratai ena abosa amane no na apedwa hin wo se hwan no wana se abua kwansa ase no obi dia de o ochi hin dia ochi hin na dana bam esinisi wode ehonsam aba so Ghana dia ben self service app no a yesi ye de ye sim card no ene maame ne sanda ha biem ya wo kirekire mi kire maame esla akufu aka diwulem wada ha ene wo chechem so aba na aba emu je papa nti so obetimi download na try say app no ye papa wey the new crusading guide na the bucket amede etwaso metro lens eno ade aba kire mu se wo AHENKAN933 mantamu zoo ho eno mu kire mu se siboyi bi ana no ye jata mu mo yesi wo no
ene yese kwom de no omuma na aduane ni na enam so ma akwari owura bi asema ba me so mete so mo say nipa de so okori ajata ne ba eno wawe no mo kwai wa owiri na mananimu nyina mo hu nipa krompo ai kesi na no ayedin aya critical na metrolands crazy abama ne biam kyerem se great amas omu disuani baako wakopie mu court no wakọ no so kura no utim se onenwo dodo no ntoda ayi bi so ayale fo mpa bi so ena omde ne kopie mu ho asem kropote no gise unya metrolands de bokata no ne wakenkan kata feto so 9 assembly people watintim ade agu onom no so kopie mu enso ewo ministry for food and agriculture wonom so ayire se benta omusi be se efiti eya afimpinu ene du enso 2017 bepem ne enya de so omanya chief director omunya chief director no obetra wa bo adwuma de atoam da bi enti eno so nsem aye bebre de bokata ide aba we ene nsem awodo metrolands de bokata no enso ede ebaye ana the chronicle ana busuamede atwaso ede amount na ya se afuanse ayire bi kwansuansi dai ani akwan no edidam se ya edidam ti egusu nya ya se enya asem ketwa na watwi mu MP beye 9 en wo munyina akoye de o mani ko twira wi se ahwene santam ede wo mani kawe kwahwe ebie ofuanse ayire bi mo bo adwuma mankwan eti apoba ebedru mikro ma benanse de na me se makoma tom yam se from eti wo mo se 4 MPs ebe inspection ya wonom eba ofuase ayire bi constituency kwan hu inspection en wo mo baaye na ya su kopie mu ewo gen ayes nso ane tumi nsu kwam de nkofo bi anti de elsi etwa ne nanti kofo bi twa nkofo nanti kofo yese ensem pinso eda hanom a kratai ede ho nsem aba na ochehin asem so abepie mu ha apadwahin no se ensase na wo ochemamu ne ye dia ochehin dia esinabam esinisi ya wono so ede ho nsem aba obuwa uhu yehu obuwa so ni mobuwa uhu yehu papa yo me afini nyom asama adumadin sa wo so kai no wono wada ha se Ghana Post kwa oyebosu ke na ho na wakwafo keka se na Ghana Post for mu delivery kwa ya po ni ade wo se wo nya no kre ya client for ya sumom osumpa etino wabek cancel bi wa ha se ya wo chese omo sumom sumpa papa woleta ba ya de ko Ghana Post ho asem eda hanom no ye the chronicle the bokrata ena di mu nsem nyina da aba the bokrata di etato daily graphic na daily graphic the bokrata ena wotrem ese okopie mu ewo aviation wonoma civil aviation authority for wonom ababoti abekasa etrem se enche wiemhyen awodo awisu oman no airspace no abro be se mfia duodo no omode taboro beto won so ai ombe bande wo mo no mhwe ade omapire ho tie ho asem da bokatai ede aba na owura kan odamwa opanyin mfonya asa aba wono okopie mu Customs Division of Ghana Revenue Authority wono ma opanyin wono na commissioner wo eno Colonel Kwadwo Damwa eno wechemu se wono no nhwemu biara special prosecutor krado so person oye bia no ono krado so be bie kwa mama no kata bia opebia document bia be bia person wo frɛ ni bia no krado so obedi ne hyehyɛ so te da bokata yi ade aba na cashew no so waba ma ne oda bokata mu tem se o hye enioma non export traditional ns na wose no so ka ho pa no ma wodo ayede firi o man konkrofo aman so de konya kakra de be ye o man no ebabo man no obla o chese cashew no enso eka ho pa to so makomako be si du te no wasem so de bokata yi ede aba we daily graphic ye de si okay enti se na mo kan so MPP for appoint executives for omo ba be boa omo ayeto abayi wo mo no pe omo constitution se ne omo ankasa eka no omo yi wo mo nti ye be bubodin no so de amabati ye nwane ntie se
Openi bakwa rezi issue. Ira adomako befi. Wa rezi issue say aboa papon a oma fa no you need the communications director no mo che say enye or a member of NDP. Menim say wa forfeit the membership abe join MPP. Eno na ama wo mo akwanya no ama appointing e dia I don't know. But what I know is say or a member of the NDP. NDP ni maami Kunedu Ajiman Rawlings a party. Inti AB I just want to catch and say maami Kunedu and womo ababe for me alliance. Or the party na be come de ho dia. Empanimfo ni betumi achirechire mu nti eno so ho asem wo ha. Ye behwe ne yadi mu enkomo. Ba bia no resign. Or resign free NDP no. But already on a Casadima a you. I'm friend saying Ghana gas. Ebi mu bisa se obejai kasa no kasama Ghana gas na saying. Well, I so say asemo a egusu etwa no. Mame na mo sene ja. Michia Mr. Oben. Okay. Mr. Oben michia pa. I see. Mr. Oben. Mr. Oben je so pa. Me gidi se bibia bokọ de. Okay. Yeah, that must say. All right, into the one krata mo boso e na etwagu ye na busua ye to aso na yakọ yen animu asima na duasa enum 35 minutes after 8. Dwumadi a wutie ni atro din se Maakye. Me pa cha krata e free NPP wo mo akache. Aba bonten enie into almost say for immediate release we no eba na no 26 August. Sa abre no na say mu bebre no a weekends ni ti no na yadwene nhye dani ho nti yen science sum fama mo biemu a mo kire se New Patriotic Party NPP appoint deputy national executives and directors pursuant to Articles 10 and 15 of the NPP's constitution. The National Executive Committee (NEC) of the party at its meeting held on Friday, August 26, 2022 appointed the following persons to serve as deputy national executives of the party. Enti omo nhihye no omo constitution ne kire se omo to aba yi national executives ni nyina wi a deputies ne de e wo so omo appoint. Na unsasa wo hwe NDC for de no a NDC de both the main and the deputy ni nyina no wa obekwa akopere uti yetoma wa fine ya nto ama wa na ukọ. But MPP for constitution no the almost articles 10 and 15 no just almost to abani we are abedi achirefo no e wo se appoint almost be appoint almost share regional balance into betimi abase bia ne a owini general secretary no na ofri Ashanti region a e wo se nya regional balance ye de obi free region for de be pair and into the NPP for de no etesa no enti deputy general secretaries womo akọ appoint womo enie yawo Dr. Antoinette Chibu Dako, Dr. Antoinette Chibu Dako, Haruna Muhammad enipa mioni eba beboa JFK ama wetimi ato na dwumadie so ye Justin Kodua Frimpong na wetimi aye na dwuma se general secretary ediama NPP nti Dr. Antoinette Chibu Dako as we speak on a executive director edima Dankwa Institute and only belonging to NPP. Dr. Antoinette Chibu Dako or a very very good communicator or your bar Antoinette Chibu Dako and a Haruna Muhammad on the little is known about him. Afei deputy national organizers and so omo eyi Joseph Nganiba Kwayaja ebise Kwayaja ni dino enono Joseph Nganiba Kwayaja ena Chris Lord Nikwe enipa mioni babe assist womo substantive national organizer Henry Nana Boache Nana B. Afei deputy national women's organizers. Yawo Safia Muhammad
ɛna Miriam Awurama Dia. Awurama, is it Awurama? ɛna Miriam Awurama Dia. Miriam Awurama Dia. Eti nipa mioni Safia Mohammed Miriam Awurama Dia yi. Elmo Babe assisted the substantive women's organizer Mami Kate Abena Jemfua. Enipa mioni beboa no. Afei deputy national youth organizers no. Yewo Isaac J. Ni Amate Hyde. Isaac J. Ni Amate Hyde. Ena Sandra Sarkodie Ado. Sandra Sarkodie Ado. Edipa mioni ba be assiste ono di Mustafa. Mustafa Yusuf. Ono na ye wo mu national youth organizer nti omo ba be assiste no. Ena deputy Nasara coordinator. Deputy national Nasara coordinators no. Ye wo Abdul Tariq Bonsu. Abdul Tariq Bonsu. Ena Hajia Aisha Yusuf. Omo baba beboa yenua Alhaji Futa. Na omo atumi aye womo ejuma. And message you know say furthermore the National Executive Committee appointed the following persons to serve as directors of the party at the National Secretariat in accordance with Article 10 Clause 73 of the party's constitution. And also your director of campaign strategy. Director of campaign strategy, no, your Honorable Daniel Butchie, and I say Honorable Dan Butchie, or only a director of campaign strategy. And I was director of finance and administration, William Yamoa. Directorate of research and elections. Openi oda wo mo eye Evans Nimako. Ono be director of research and elections. Dr. Ernest Owusu Kume, and so a director of research. Dr. Nyame Befi, a deputy director of research. Directorate of communications. Not just somewhere Baba Henkita who deals with the NPP. Yawo opening Richard Ahiagba. Only a director, only a Daomunina ano. Mr. Ernest Owusu Bempa, a deputy. Mr. Kamal Dean Abdullahi, a deputy. Mrs. Rabi Salifu, a deputy. Miss Jennifer Ofori Apia, a deputy. George Krobia Asante, a deputy. Dr. Esiedu Kukru, and so a deputy. Omiya Makumako and son, and a Babe communications, no, as so diama NPP. Directorate for External Affairs, not just a NPP, and my woman on it, woman, and she say Yankita who dear Sanye. Almost so be coordinate you, omo. Near all Babe in charge of a year. External Affairs no yawo Mr. Frederick Kofi Ameyawo ono be director Ediama External Affairs now assisted by Nana Asafo Ejeyi Aye or your deputy and a Portia Adwesian and so a deputy Directorate of Protocols yawo Kwadwo Aferi ono ba be director and a Kwabena Ofori Frempong ebe deputy Director of Information Technology, IT. Yewa Mr. Eric Intori, obeye Director. Na Mr. Stephen Forson, aye Deputy. So the letter continues to say the party takes this opportunity to congratulate all the appointees and implores them to effectively discharge their mandate as the party seeks to win the 2024 general elections. Signed, Justin Kodia Frempong, or your General Secretary, Edema NPP Amanyukuno. Na sa appointment we ho, na Kane Acting Director of Communications, Edema NPP Amanyukuno, offer yaw adomakun befi, and so action adredia fan was there be. Appointment na o maye no o ba ko ho asem ka
de ɛhe na wɔ ho asɛm kan wɔ kyerɛ sɛ owusu bɛmpa a ɛtaa friend sɛ aboa papo ɔno no obelongi to a political party foforo a ɛnyɛ NPP political party no Ghana mmara nso kyerɛ sɛ onipa baako ntumi belongi to 2 political parties simultaneously ɛwɔ sɛ wo forfeit 1 membership na wo belongi to 1 it is how kyerɛ sɛ woyɛ NDP ni dia then there is no way say NPP for a more appointment I was see yetimi ema will be but appointment now as we speak about one thing and I would want to believe we say a go through that thorough scrutiny because someone just say a neck a decision no neck no so omo kotena se a ye wo empanimfu a wo mo etirim abo bill no mo tena se na omo atimi ahwe appointment no ekwan yon befa so a omo beye no enu achi nso also am say call council for no so council of elders no so omo so de omo adwen kire e de eba e de fa ho nti empanimfo na omo nyina pay the letter na aba bontene de omo age omo a mede omo din tu dwa yi atum se omo mra meboa ema MPP dwumadie ni ntimi enkoso but here right of our adoma ko be fi kire se or 1 or 2 issues bi e de fa ho a ye hwese ye bekwa ko di saa asem ni mu enkomo e de amam so from NPP womo abatfo ho nsem no last week ni abo amane se Ghana ban ehwe Afrin Zim Bank ye hwe loan bears $750 million e de free honomo ba ye de ba ne ye de ba beboa ama ohwe the rationale behind it almost just eba be boosted the infrastructure development e wo Ghana ha and into almost list some infrastructure almost e kire se sika yi almost dey ba be focus na ukọ ofanko insanwem kwan so ho no a yenya ne ntie se e part of sa bosien ya yakwakwakwagie yi $750 million ye dey ba be check infrastructure into health market and roads ni nyina omo kire se omo focus no will be on that na eno na ye hwese eno so ye nsa beka empanimfo na ye ne omo abomu enkomo ni nyina ye part of the issues ye bedi mu nkomo na watwe awie ye no kane mampani John Dramani Mahama ene ne party ma ekohia ye wabra holding common or can send be or raise issue about the current chief justice ye reyi kire say opani no koso wo ho nko ade a enya de say Ghana yen emra peri yo I wasn't ka ebamu no ebetimi aye adwuma eno nso so ehun nsem akọ raise issues ni bebre di aba wo kire say ehun behia say ye beyi chief justice foforo na odem foforoye e de aba yen atemu odwumadie no emu sanse ne o sisi ye ne de o ja so asa gidie bia nhyɛ da enim saa o si gidie bia nhyɛ da enim saa nti no ade a eno no nkrofo raise issues bebre e de afa ho ye bekwa homa ne so ne akɔhye yen komo twetwe no ase Yene Yira Samuel Apintin or your board chair, Sector of Economic and Business Research. Yene Nkobon Komo Yira out AHENKAN933FM Studio Maakye. Me mama tepa the impanso etia wachepo. Atifo ejo so me gidi se umpombo kodie. Super. All right, inti Ghana baya me nya ntie se why ready obi oye businessman and as a woman or best support no ye bisa say we no e different from near yedi kan tete interventions ahudu obi yedi kan tete and a typical example Ghana case or batampa and GEA just say policies ni be brinade yedi kan aba near all kan how different and a year from the yedi kan witness that no. Okay, me who say the difference a bebe more major policies na aban e go ekwanso na ye ka policies aban ebetim dia bo a wo se sisi ano oman bia eye oman a ekoso pa no nyumadwuma e wo oman no mu no omo na ebo ama oman ne ekoso aban ne de o background say obe facilitate
and I say obey or didn't normal be big aquama, my business is not a grow. The business is need to me grow. And no employment as so bet unemployment as so better. And no a buy no cry revenue because the business is new grow. Omenya a lot of taxes are ombetia. Samsung production a normal ye here or memono and also ever cost because say Oman and I'm producing the goods are yabaka import. Yeah, import so and no you see the no depreciation ever formula. And maybe did this say a buy no programmer or the guacam the kind and they say obey say yebenya the needed technical and as skills are businesses in here or mudibidi or mujuma. The toss will be any sika and as a credit. I buy any bit media bois ama businesses no enya ama input or muhiano or multimedia atuto. The toss will be the place I buy any bit me at the abois and they say businesses are air shares here no. Yen fat tax and how margin said that they are me and yesika at the grow and sana ebi it midna or aje almost tax and I say and after so you hear Ghana Hanuma problem pa businesses no ewo inflation depreciation of the cedi and this abane ka say obeboa nyumadwuma wo Ghana Hanuma na e go say abane fa ekwan bi so stopo cedi na ho de den eba form no. Okay. I was say about inflation and cost. If you say business might be a planet, let's say or planet, and then say no koye bibi. Now they betting at scar cost or the koyano. I was all this cap for the camera. And I say instability or man having are businesses and planning and more programs ever boa mama or making me grow. All right, but you share the government of the day. The commitment as far as I say all supporting businesses, especially private ventures, so far is it encouraging as a policies, they keep bringing them and we be more creatures as a do baby and a duplicate purpose ya babe survey. You read the commitment of the government. Sign it here. Make me say government to me there almost committed, but to see I'm no say a normal na adi omunsem. Because a normal adi omunsema, me say me tell bibi say to say no, I say omu so be cheaper finance minister koye budget review no. O can say a normal adi omunsem. A normal adi omunsem na say omu susu ye omu predict ye say ebebam no. Amemu sa ama omo. Me my example S&P any pitch downgrading now or downgrading Ghana no. Ama investors and all my investor Ghana Hanum no. Do na your margin say omu yu musika free hati. Omu yu musika na free Hanum no. Omu pesika no enye cedis no mo de beko omo sign $2. It's ama pressure aba Ghana ye exchange rate no so. Go dollars do na omo de kono. Dollar no supply no extra and a demand no so iden akosoro and this ekobani say ya abani ntimi nya ho hwe so mo beka say dollar no enyina faako but yes Matthias but the argument also has been said yes aban no or ye na femu de but at the end the writings were boldly on the wall and people started cautioning government and they said niaye hunu nie but I said they were adamant. Okay, a hormone can be no. The then and S&P any Fitch a downgrade the credit rating. A buying expenses are almost no dodo. Now revenue omunyano. Deficit, fiscal deficit no gap no casino. And nama akopa sa no more winning naba. Ye kase ye downgrade will be credit rating. Next say nipa na akwajibosia. Din say obetimi atua. Let's say abano kwajibosia na say din say obetimi atua. Let's say you have just 1 minute remaining. Obviously no. That revenue na dey aba form. And abano so expenditure or atem so a cost person expenditure no ye.
enti ema onya sika or the bed or the betiaka and he said downgrading ever for more I don't know how speculation any investor confidence and in either upper form no either haba okay maybe who say the fundamental principles are now say kabano e gre ho ana say ohwani yi ema enkudu pepenso ye okay yeah hwese ye besan di yura ne di aba homa no so ne ye no enwie kra yes ye ho e kire yen ewiase nyina we appreciate and I keep saying except we are not oblivious of the challenges are arrogantly facing the whole world ama ewiase nyina economy no ebre but there are some domestic activities bi so a ekoso a nanka ebetimi aboa ye twetwe ye ho firi ho anka ebetimi aboa ama nya ye witness ne eneyi anka yetimi atetetete so eno na no oguso a o kyerkyere mu kama e dia kyere eni ti ye hwese ye besan akwa homa ne so ne ye no awie kra ni nyina no eye aban yi bo sha wa hye se obehwe na watimi aso ye adwadifuo ma ne mema obi biara obe na dwen se obeboa ma Ghana akọ nanim no mo kyere se o metimi aso mo asene na oman yi atimi akoso nti yensa nkwa homa ne so ne ye ne board chairman Yera Samuel enkotoa enkomobo no eso Yera pentin wo de be chen ya homa no etito mu na ugusu a o make you point e dia fa the activities of aban no ho hello hello yeah me pa cho me se na ugusu yes wo de be chen ya homa ne tito mu kakra okay me da say must connect me okay nti wa de na me chemu say aban no economic management na omo ye ekoye say expenses na aban ne ye edo so sen revenue aban no ensaka na ema fiscal gap no ye den ebedo so no na mubusia aban ne edge no na ekudru pempenso bia na akwese eye din se aban ne betimi achi abosia no eno na ekofa sa downgrading no nyina ye den ebaaye ema investor confidence eko form eno eka ho ena ema cities transfer wo mun yakom ebio mun so no metimi aka se covid na ebaaye no so ka ho eye enyansensanso kase pa wo Ghana because eno ka ho na expenditure no ye the eko so ma revenue so ye the eba form so na Ukraine any Russia for ntokwa no so eno so enyansensanso e wo Ghana ye economy no nti sa no ma nyina ne kabom ena ma empempenso ye dri ye wom I see but not be bring ka yetietie afutuo ntentem a nka ewom se ewiase nyina ebre ba nka yendu baby edua na nka yendu baby edua eno so titu pa no gina the structure of your economy o say ewom se problems Ukraine ni Russia and even COVID at the buy ni nyina no ewiase man nyina affect om nanso wo hwe Ghana affect yakase dinti affect yakase ne say your economy no enoma dodo na ye use Ghana hanum no dodo na ye craft amanane apart from impedie even aduane kwa ye die emu dodo na ye craft amanane enkokwa ye wi dodo na ye craft amanane enti ama ye import no edo sin ye export ye kan ye the value no enti say ekofa say amanfo fro so a ye kofa normal free no e ho so inflation kakra bi kan o mo pe ebe kan yen yes rate no so no Ghana cedi no ekofom pe ebe kan yen enti sa no ma nya na aka bo mama say ye economy no ye wo ahokyerem ekaka that is clearly the Georgesburg economy emre bi na ye nyina ye complain say enye nti ye be sese ni na ya hwese ye be ye industrialization no sa drive on in 7 na ye keka no eye lip service ana eye reality ade omo ya nkazankaza the meka fa ho ne say ye hwa aban we pa na opese ochenyi economy no if you say or the 1D 1F ahead aba then so ye hwe pace na 1D 1F no air corner too slow but o hwe butaye edi akira butaye na edi akira no epese ye den e change the structure of the economy I mean if you say
industrialization and intimimpa be 2 years, 3 years, and answer 5 years. And industrializing the whole economy. But I was say starting free baby. To me, feel say way is in the right direction. Say, was started na Oguso Awoye. To see, I mean, no can say, my young and in TSA and Chebia, Kama oil refinery. Omo ebe produce oil. So mu produce oil ebe ti oil ye import every amanane eba. Sanso na mati say ye asamo cars any no maybe e woman mu. Ni nyina no ebe ko a long way say ebe ti ye import so. Na increase ye export. Eno no ekoba ebe ma dollar na kemia edwane no. So ebe gina anansa so beti. I see. Enti me no ka say empanimfo omo na omo hwe sikasam so de ma ban ne kire say Afrim Zim Bank at the $750 million loan and I expect no omo de yaba ye bisa say we no a long term measures are ye put in place I say yen city no e be stabilize ama adwadifo a ye hye wo mu nkran ma wo mo ano ho ba say ye be boa wo mo no already you be mu ho no mo ho dada I think say ye boa wo mo mpo no an no mu be boa ntentem omo bre 750 million na eba no eba be bibi papa but I want 750 million at present loan no say ye de ba be infrastructure and ye de ba be nemo enam say dollars a eba no eba be increase your supply of dollars. And say dollar no supply no ekosro a likely say exchange rate no better a better form. Then so some measure we any long term measure better solve your exchange rate problem no and answer inflation problem. A short term measure because 750 million no extra. And it me my sense what is say about the woman to cocoa syndicated loan na the eba na and also eba ebetimi boost to supply of foreign currency. And the dollar na temia no ekosro no ni nyina ejina demand and supply. Say demand no ekosro na dollar exchange rate no kosro. Say supply no so ekosro na say demand no ejina fa ko a eba the eba form. That's 750 ni there any long term measure, a short term measure. No ebe boama dollar no stabilizing. Okay. Yera ma yena senior fancy habibi ni ebe san baby mu. This me da masepa say mo fe. Okay. Enti yene yera a painting ena ekotwetwe nkomo no Samuel a painting your board chair at the sector of economic and business research. Ena yene no ekobo enkomo me yemfa sedanko emfa ODI Electronics. ODI Electronics is saying country will say a fridge, deep freezer, gas cooker, blender, washing machine, kettle, and our ODI Electronics. Ewo hono at the mawa. To 4 board, me no ka say or the policy be the aba. Your friend is sign down policy no. Say we seek asemo ye saying no one is ubenya kukudru said the oba ya santo enya ye ni bi no simpampan aba AHENKAN933FM adwuma ha. Oba bisa se me hwehwe kwadwubafo opani no no en wo hwe so no no bebo nkomo kama ubetimi nsu kra di kan afre on na wa di nkomo ansa na wa ba ahead of time 0554 171393 0554 171393 ODI Electronics eye papa me pacho ma unsa enka bi sanso so ena eye bisa nyame power investment enso se me kan kira wo se sika no a wanya no e wo se wo di bi ko hye baabi na ye di dwuma e di ma wo se ne be ya bosumi bia so be ba mfaso na wo so atimi anya bi e di dwuma ahodo no na eno na bisa nyame power investment se sika na wo de ba na di dwuma ye di dane ani di aye business di ama wo no bosumi bia ohamu enchichemu enson 7% ena yede ebema wo semfaso na sika potin na wo de ba ne de akoso ada ho ebekoso ada ho a Kaswa New Market Tema Community 9 Agona Swedru
ye water sako ye ne donko and stars ni di animhwe ya be see ultra modern office complex ewo ho 0557 228512 number will be free bisenyame power investment or say everybody deserve to be rich. Yankwa Omano Sunian Yira, Uswe Jabin, Enko Twitching Komo, political science lecturer, Kumasi Technical University. Ira what yanka, and pay Yamu Chiaba in Canada FM so. Hello. There be, I'm say at Wafa so. Yere say, best sign, Eden Aba Humano so, Yenya, need the Yentry and Hoyaba. Na fe yamfa dia kan nyina nto aso ema ho Ghana akuafue Adama West Africa emamo adwuma Adama West Africa eye agrochemical company wo Israel na watena se ahwehwem ahunu se akuafue tom ne bia emfue timi gimafuo nyina e de boso ni titiru ene esre se esre na agi wafuo aboso dia ene na mekanfo agile e de ama wudua no ma bi ti se enkruma tomatoes nyadoa watermelon meko ayoyo anafe abroba abra esre na fifi fofora e ba no hwehwe agile na first spray esre so ansa no watu akwa akotim anasa wo de watimi mpo awie no na wo de agile spray esre ni nyina so hye no so mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwa spray so de hia se wo ba hwehwe 10 tomatoes eketo no wa hye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na du ensuo 15 liters afra wo de spray pe wawie wadwuma se wo de agile spray wafu ase a emma enhyerene a wo no ban na agu no entingu eno achi no akuafo mo nso dua bibi ti se beans enkatie ana fe so ya beans no mo nso hwehwe vezil ekunfue na se prekopɛ edi free sa no be yi ase de se wo ye nie unya hu se enfue na hyase e ba pe hwehwe vezil na first spray na se wo de spray so pe ubetu enfue na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kro ya nso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils ana se obesusu atra ye dididie no miensa na wo de nsuo 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina ana se wo befre 0544 325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana akuafo ye jimudi Only the four dream baby obet me aye investment and as obet me sika kokoto a ebet me aye dwuma ma obosomoso a when kakra etumi ade atafriana ene de me kanfo bisenyame power investment edema eno penny investment company na wo Ghana hanemo a omo ye very credible omo de sika ne adwuma na bosum bia so no yetumi ama omo ohani titemu 7% sika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na wo sika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso edro no foforo kra eno ewo agresso edro ewo tezaku eni donko ensans eni di ehwanimu so penkyerem bia eso sen de medesum sisi aso dia frempeni for 0557 228512 0557 228512 na what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fatasodi. Sweetheart, me check your dear what you have as me bus here. Na Mr. E no wafa de. Hey, Mr. E dear who here o papa. Ai odo e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma ye memma canteen kan kasa. Obi a sexual weakness, low sperm count, and now the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese dear, E-man capsules no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunumu Bema, Obabajuma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, and Memma Dromapa, Ediaba, Nanuachino, among the Express Garlic Betes, Adiabajaso, Obia asthma, diabetes, stroke and how high blood pressure and na bia wo nan no anxiety treaty kakra no ana waya kese abroso no express garlic bitters ebema oswate E-man capsules emema dia express garlic bitters emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe express healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran akimoda ochiniba Kennedy drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Heba Posh Ventures and Harrows Heba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema ye bebo adwuma birika say ya
And you better. Chawanum, na fufu sika and top lot. Mini on your sky didi. Na uwa ufumu ayedu. Name of Udino, a man red freezer babo Japadia mobile. O cars, what time, o factory machines. I dear Bio Sika Puduasham dear. My priority insurance for a insure normal farm. And they say you were 32 branches all over the country. So go compared to Wally Katanga Kumase and crying. As a man can say, don't go chrome, touching my why, a flow, Seshi, Takwa, Ampo, Sababia, branch ni biniwa, Falfo, no, Nako App Store, na download Priority Insurance app. No, you might be able to be over to me at the end. You did your ability, I'll say, where the party of Bar. Cecia, dear, Yababe PM, our Eastern Regional Office, no, our Kofolidia, Yene MTM4, and I want time back. Kofolidia Post Office, Hope, Office in the Baku Kede, Asamankas, Nkoko, New Aprim, Ho, Mprayaso, Don Kokuru, Mame Krob, Anna, DVLA Office Bia, our Eastern Region, Yaho, Akemoda, Yawo, Lolly Station, Hope, Abrosina, Ewohon, Esroho, Ubetimia Freye, 0205 182804, and I say 0241 636382. So I come on now, that's all friend, and 0543 516717. Priority Insurance, we are on your side. Adwumayɛfoɔ me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisam cement okofa ba ye no sɛ wo total so sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama ye adwuma ayɛ mbre Unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement your bottom and a paper mu die na sɛ obi pɛ cement papa say ya ehemfa no be bi ato sɛ wo pɛ Unisam cement bi ato e wa kyem dan ne mpatam ha wo bɛkɔ some cheese enterprise yawo amantra yane Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba akyem dan amantra yane Dukes filling station edi ehwani mu Akwasi hwade ujafo na ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no and no special additive I ohuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho wonte na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka wona fo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu and riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mu ni say seahorse product and ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu and ye for seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM me pa toye da seso atwen am yakoto nkra ba ye toa so dwumadi agusu a wutie ni ato ne din se Maakye simano edu emienu na abo apa no pa no nkron ho some messages madaro mamodi aba no mayenhwe na yenkenkan kakra mfa mam we se frɛ no DJ Omale en Woyosi edi free ghost so en wode eba ye or say NDC everywhere are confused of how Nanado is throwing development projects here and there for the people. This is clear indication that the NDC want to come to power and mess up things. So Ghanaians must shine their eyes. Greetings to incoming President Honorable Kennedy Japan. Or also the other by Pedroa Madina or say good morning. San or diaba. Other messages, I mean, couldn't come with Ramibana Fee. Yen to us, political scientists. Yera Usu Ejabing or Kumasi Technical University. Yera, what you can pay Yamuachino. Yami Adomana also.
Okay. Yeah, the radia say minim say when you just say NPP womo deputies yomako yi womo no when you just so a manager okay. All right. Inti ye pese ye di mu nkomo kakra. Say o ha regional balance no say net here. Yo meda was ya no pe na mapasa ko nto achia atiefo nyina. Ma menka ni say wo hwa regional balance no normally no the MPP party up to now omoma positions na enkoye elective positions ni ye say omo pese after say elections na ban regions are idea almost so entity enya national executives ni no almost the appointment we no almost the ebe balance into no share unu ni say that balance ni bi aba every so national executives here we free the national chairman so urban or voter representation if you want to them who yi to share your appointment here by you who say among the deputies for the communications who say more about more than the Richard Ahiagba as also Ebeka and Nanka Oshe and the Susubem Passoa normally no even though any Jumedi na Yadiani fever this particular party the IMPP and so on. Now officially the appointment the now bit more classified maybe waba within the circles now at least on so ababeka ho and now share or maintain Jennifer Ofori so into the by and large the share appointment na maybe a mechanism but the party in the pioneer say or more days appointees here no abano Omuna Beshas, na a Juma or no more so explanation to issues as a Omuyana Ghana for Yantias here, the NTA or mine Sabria, Hunia Aban, and many ideas as a party in Bomodin say, Obama that education or Mount Funina here, said the very Mubitinia benefits that you're free, that appointment here, Abba. Okay. All right. Inti one issue oko NPP ni mu anomota di ho nkomo eye deputy CIA omuyiyi wo mo no. Inti omo last 4 years etwa mu say some deputies yiyi wo mo kra be pem na bebre no kra ye ni mu omudin. And it will also interest you to know say deputy general secretary no kra no mo ye mienu. So as a ba ko pe na e te ne nka. Inti in all no MPP deputies there omo problem ewo wo mu nwumadie ho kakra. Do you see anything different this time around? So omo abai there omo be change sa status quo no. This time very very important say omo bebo modin say omo ensesa no every classic example what the MIA na no ne kire say enya na ba ko prominent na the other one so ateki backstage into Nina ni rule on them will be ebia MBS nipa no wa ma media na media for hu no a ebia na adwuma yadiama no restrictions e wo ho obia e wo ni weakness e wo ho no mo e obi wo ho no a onye media friendly but obi also so a media no asese yamba so ni media no amekoba but the point no be say adwuma ben na yadiama no the adwuma no and ebia na woni media any relation bia na moment so ye adwuma de boa party media and na na kwan so anu ntino ni nyina na ye say omoma wo rule even though say no mu nyina nye public figures ye na so no say nipa no rule nipa na player menim say party ni binya sanfa so ni nyina ntino say na media ni no a fan ba bi ni ntimi enka say bia na eno ni sinko ebia na ye rule bia ye dia ma no na woni media no enhia wo ba bia but not the other person so there if your media engagement you know na say there what can once because we do one man temperament media for the own questions ever no we try here we can want to na if you na before but based on a different character which me assigning the rule as I say we are not the boa party no you know dey bia am be weakness dey mum no omo a ye do mato communication no omo ye deputy no
omo de a communication adwuma nti omo de senka obi nim omo bibi a ene na nka be issue pa ye betumi aka ho ye bia ye betumi aka ho asem but apart from communication for ni na koye any other position bia e bia oni media no any encounter bia and we can forgive that person about it. Okay, and one appointment as and also has packed some controversies. The appointment of Yemia Owusu Bempa. Ebru just say a known member of NDP. It is an opinion to say any koko appoint no any indictment on Omo you when somebody belonging to a party NPP no. Yes, no. Yamfan say obi betumi anya point e wo no mo e wo asem ya yamfan say what can it here because if you make appointment when e dia governance no e na dia betumi aka say all inclusive e dia every political party dia betumi ababa join you know left to me dia and na nka wo hwe adwuma na wo ye no dada no na o communicate the ma party no emreko na unya this position na in one way or the other no dey be na be ma party no class but if you also be person or joining the mainstream party no now no there obo ni din ya onfa the political party no person or the MPP din na or the batani din so unze ni party no sesa unze be for you know maybe what is an political that a political affiliation about MPP at the MPP card until now no there that recognition about amenya bonu make us say here mean to me can with all certainty say or what party card and I say bia one party card it is our party card na ebia what party card no so communication adwuma no which me there and na qualify name no left to media enka oka ba bia no wo first no ana na nka wo communicating na nka akwa say your MPP form no can be ma ban no and even other political parties we cry on so one almost so can be ma ban na na se akwa dos na so minimum say one band obetini atwa so aye fa adwuma no na wo de abo party no into more complain no they might have a valid reason for that complaint no ultimate discount well. Okay, and my final question, any so what team or NPP for a put it together now? The ultimate aim when they say be breaking 8, and to mean so breaking 8 without referring to the history of the government. Ya what akonya so sisi ano. Ahoboa womo ye be breaking 8, you know. Ebetimia correlate that of the performance of aban or tia akonya so no. I'm already so I didn't know etumi abem. You matter was ahoboa party so far national executives we by your more able to in place in India. Ni na no steps in the right direction and as so far no dey omo eko. Na enema mienu na meka ho asem say omo bo modern na ko omo hwe no so na omo etimi yi ani free ho no mo ebeboa om. Media houses am dey omo tin komo na they know say if you answer Javin if we are MPP going into 2024, again, first one, I say, delegate system there or Sesano, delegates we and Kotwaba, and from presidential candidates, and from parliamentary candidates. It will hurt the party because the influence of money, right, people will get to know that people are influenced with money. Now, if Ghanaians should get to know say ebima koto aba no mo do magika no makoto aba no de won go to national election no money ke bia e the dance party no ebeba voter party no ebeba e da mani pa bibiri ho no mo a omo de abufuo omo nkoto aba ultimately the party will suffer from it international for no all other steps omo taking na no but omo membership drive up to date omo taking serious as a political party, I'm on Ghana card by say Obia or Ghanaian Ghana card in the particular Ghana. Then with that population, now you the Afasoa, the Tiakuan, easy class, so it takes steps there. What they want now, a Ghana card, no now the other form the voter register. So they buy register and they very credible. They see an idea. What become for 18 years now, you're permanent. Okwa jumemu aba ko pension them it will can turn wa kwakoto aba baako
na 2 years and after 1 year what about the count age now what suffer for it there it's the individual no so it can no Ghana for no boy ama yetiny a strong database me person MPP presidential candidate here about the 2 million individuals of the party ato Obama no say ono no onye presidential candidate na okwa ko dina election na woni me say at least enipa 2 million ato abade ama no enti no okwa ko pedi the account yemum na kwa say enipa be 100,000 200,000 na ato abade ama na ebia na emma that enipa no ye nya de na ebia party for na pe eno ye one o mun taking it serious anya that the influence of money ebia they might not be able to control effect here. The first one. And the second one is and be necessary presidential candidate. The forerunners will move. You can talk about two. Let's call them. Let's sit them down. Let's sit them down. Things as going out, going to campaign, dividing the party for us to sit down to heal wounds. Let's talk that. Let this person be the candidate. Let this also be, let's say, the running mate, so that we don't have any very keen election that can divide, let's say, the party. If the members of the party can sit them down and talk it over and get two candidates, that is the leading one, for them to form a ticket, that would be the best option for the party. It's winning you know. Form an income, or form one party. Ocean Yama party no be about so far. And only children say no idea or mining here for the development. And just say to me also kakra. Okay, inti my question na maybe say what they call economy mukrano economist for the catch say when the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. So you can have the best team. Almost steer the affairs of the party. But Ghana for Kotoaba, how you've been able to manage party, but how you've been able to manage the economy of the country. Yes, I mean the key factor, but for a party like NPP, they always will win the economic argument against the main opposition party. Look at the NDC. Their economic performance is nothing to rush home about. NDC for their economy. Even in times of this crisis, the MPP can still put arguments forward at which they win the debate when it comes to, let's say, the economy. But the management of the party, and always, MPP is very sure, the management of the party, and yet it be almost performance. Against all these difficulties, economic hardships, around the world now. Look at it. Performance of the party, I very exceptional. Because within this time, can one bit me a school fees or SHSC, and can one bit me a friend school fees. No, I'm buying 8 here, and now we have to show all other indicators. Disaster by COVID-19 by a final fan so. What's to show the fans of mine? My young Ghanaians, young dance impact. Hash of Nama Yanzua. The economic argument, they can win it. But the point is within the party, the organization, will they be able to get their structures in place? Most importantly, letting every card-bearer member get that right, the voice to vote. If they can do it for me, they will have massive advantage going into the 2024 elections. Okay, yera ma yena se na fe bibia ni ensan bra ho no mo akire. Nyamin council yeni yera owusu ajaben oye political scientist so chere political science and so ewo eye Kumasi Technical University and yene no kwotwetwe en komono ye to aso my emphasis da ni bim and so enkoma Unisem Cement Ghana Limited Ghana Limited and so say yen kan che say project yahodo no a wo ye ni nyina no ubehia
cement now the this adwuma no enu nti ye kanfo Unisem Cement Ghana e dia mawa Samche Enterprise na akofa aba chemo da mantra Wache Junction hono mo a ubehu ne yen mepacha oba ye wo cement na hoduo mienu ye opepa mu de ye rubber mu de ye san so e wo iron rods enketwa ene adentemo ya san kwakofa nchensen papa a wodi be kuru dan so wa wie bibia no opese obo dan so ayakofa enchensen de abaka ma ye de bebo so ama wo kama pa uye mesi na beto box ne be se duanum ne bro san so a ye wo achede kama a ye de ebe ma wo Samche Enterprise omo number ni nie 0243583190 0243583190 eno ne number obefre Jubilee Hospital enso sia no pre min kan chiro se wapomu niema nhyeda nkoyi no wan se wodi wani ba chire mo Jubilee Hospital oba ye wo outpatient service inpatient service wo ho ye laboratory test ahodo ni nyina bi pharmacy so wo ho a ye prescribe adroma we ho no a onsa ebeka bi antenatal care postnatal care theater nso wo ho maternity nyame ya adom na ofa ye funu no obeso wasondwem nso a wo ba midwives a omo wa botre ma nipa ene wo ho no mo no bedi dwuma eno achi nso ultrasound system any machines wo ho no ho a oba ye be check ni padua no akwada no oda ye funu mu no wanya bosome sen odayi onayi mema mo be check mu prostrate no san say wan check ye ginsem a ebekofa eye problems bibre no a e de aba wo jonso atwa no ho momra me check na emoa wo enu achi so ye san hwe ani wani ene wanya ohaw kakra wo ho a wo ba eno so ye behwe e de amount diabetes ne hypertension so ye de ho ntete ne ho nkyerkyere bibre no a e de mafia de bia canteen environment ne very healthy enso so ewo yen ho insurance no ye ge mienu ni nyina ye ge aban de ene ye ge ankrankran de mechere national health insurance ye ge private health insurance enso ye ge ewo eye Jubilee Hospital odan boa mantra bridge ne so na obehu ne yen eya no afrain was 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 and only number be frena yet to me aje wo so eya no afra AHENKAN FM ye marketing department no and so it was 0244 290093 0244 290093 enquiries be our person we no fresh number no a wonsa ebeka empanyimfo slide the great message or the about say this current NPP led Akufo-Addo Bawumia government and Oforiata are the yeah, that's it. Slide the great. Thanks for coming through with your message. Nasco, Fufu, no one so the buy not just say NDC should stop worrying themselves because they won't come to power again. Piao, Honorable Benito Uwusubiu, Nedia Ode, Eba ye, no. When you see a friend I'm when fita or say watching you live in Asamanke say good morning. NDC leaders should know that propaganda will never bring them to power. Regards to Chairman Jeff Konedu and Protozua. I'm when fita dia ono so di free asaman kese e de eba ye no. We enso say greetings to you boss for your fabulous job. I'm a nephew from Odan Old Town. The Ghana depreciation of our city, or say the depreciation of our city is to the rest of the currency in the blah 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 dollars is in COVID. All right. I'm trying to see, sir. I will get the message well. Or see the reason to justify your claim is fallacious and therefore the economy for us to. Anyways, it's not quite clear, but nonetheless, thanks for coming through with it. Yeah, that's it, bro. See, Akim State University, a school for Mano, especially Jennifer or Obinim Ampere, also your incoming SRC president, Yen Chiao, Emfa Emma, and now feed the audio free at Chemodan Old Town. Eba no. Same Boache and Sudi Frasamaka was indeed Nana
Akufo-Addo amemu a obue o bibia de na kwam kama pa Nyankopɔn ya adom a enema nyina be yie na ye de nyame ase se yenye omampani Akufo-Addo ebri mu se ono ne ye mampanyini na economy no be bounce back bibia be yie breaking the 8 ne nso or say a conceivable ye da asesame boache de ode aba no Ankoma Foster achima yirebi eno no so de ba no se Nana Addo is a true leader san se wagye atum se ahokyere ewo oman mu ogitu mu so wonte na ye ugusu obo ne ho moden pa enche bibia be yie Ghana for monkai dumso any trainees omo allowance abosomi miensa wo yadwuma wo yadwuma mfie miensa ye se ye bema wo bosomi miensa akatua ni nyina ye policy ya JDM de baaye nti sa JDM ya san ba biemu se monto abama no amohwe nanimu din na monka se opani hu osinchi asronkonkoma honorable Kojo Opon Nkrumah ena honorable Paul Asamoah DCE ochechi amu nyina Ankoma Foster de ba no na Misco Spelele enso di Free Kaswa Republic or see aka Hawa Kumsin to us so say despite the global crisis I trust the government to stabilize our city against the dollar for economic growth. Bibia Beye fine. Hashtag he said so. I say kudos to Honorable Mavis Hawa Kumsen for providing street light for Kaswaman and Misco Spelele dia odi Free Kaswa Republic. Baye enono. We see a friend of Eric Kwekubu di patriotic voices. Bechum enodi Ifriba say it's quite intriguing to compare NDC over 21 years regime to that of NPP, which is yet to spend 16 years in government. NDC as a party has nothing better to offer Ghanaians. Inti almost so edye no. We also so edya batin. Good morning to you. I was saying road accident, blah blah blah. Thanks for coming through with it. Nonetheless, Bosheba Mystic God so Zango the free buy and I say I thank message ya munya bo trem true and I'm try idea ba agina wo so and abobo bum sa all right my me say meet me akeka bomu ama wo a ni opeso che nyina ne say Ghana for mo hwe yie ne man koton mo color TV amfa nkoto black and white NPP aban wo de to NDC ho a eye papa chen NDC kura in this NDC for na machire ho tu suo to abobaba park ne so a mo hwe mo a mo hwe mu mienu sanse ye hunu bi pen ebra ye wo mu yi nkasa abre yi a ye se ye ho akire yen e na dum so san gire mu anka Ghana for nka je se mo hwe mo tafre bo che ba Mr. Dio de ba no o se nchi ankoma ya o se bo ahene sunafo not MCE wachia no Insuraba ne Kadifra Shaman or say the NDC and former President Mahama are not the alternative for us. Even if the NPP Nana Danko Akufo-Addo had failed. Long live Ghana, long live NPP. Breaking the 8 is a movement. Aneka and so dia wo de ebaye enono. And then I will do the final one here. Ni aba wo hono so do adwenkyere dia ba Nana Akua Moaboaten Ablikuma Central or say aka Dr. Bawumia is coming. It does appear that former President John Dramani Mahama has still not recovered from his loss, and now he is treading on dangerous path by denigrating or undermining the current Chief Justice. When court rulings go in his favor, he is okay, and when it doesn't, then he is peeved. He is indeed an incompetent man. Nana Akua Moaboaten Ablikuma Central de buy no unse watraba simple cry free be incompetent MPP for nkwa wo ka kire mo so ye incompetent na o madwa mo de mo tworo de fu bi ho de e kama kwa apia no wa aboa enye o mo timi tworo incompetent na me de afa obi ho simple e fa mo ne e ka mo si da bi akwa na no oya mo de mo tworo ano nye ya obi ka bi a kire mo de no de ano oya na sa ya de ye chirikoko ye di ma oh mamonye sa kra anyways mamemra wo ho na won so fa wadwen kire beto adwumadi ne so ne ensori so ema wo mu aka meto so emfa emma wo ye 0201 troto ho ye ba eno ne ye di bedi adwuma ne 0201 9444485 and 0554
0824-820-910. Yama mampani nkasa na fi yama okwan ebra mu bi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba chawo betumi about 0201944485 and 0554-820-910. Me ba chawo di be akasa free. Hello. Mami ebi. Yeah. Ene de what ya to mu ntem. Sana me pen. Yenti we. Mami chairman no pay. Anyway, you my phone here for nyina no pay. Me chairman stand here blink am chairman I wa NDC mu. I wa Eastern region. Onabo alaji sami chiao pa. Onabo David Akuji. Ene onabo okuyu. Chiamu nyina chairman bibi. Chiamu nyina ane deputy your friends organizer. Chiao bra minta chiao pa. Yo me come asem so me chia anti na omi a wa kwatia himfie echiri wo me so tie mu popopo e am chia na ma me wate yate anti na omi ya chia o anti na omi na me ka ho ma me chia wo ne wo ye adwadifo ene tiefo nyina we bia mu se boya o ya de papa yo me come asem so a o man pani na na do say den Ghana fo aye den tese nyame na de na abedum Ghana fo nyame ena di o mampeni na nado abedum Ghana fo na ntiba na oba ye na membu na ekoche wo no ohu ana ohu papa wamba so ba do bo my Ghana wo ka banya wa bon ani o mampeni na nado oba ya oba she Ghana fo bo kama na ye mampeni jodamani mama owo power ye ton petrol 140 ye ton dokun 1cedi na nde wa peso petrol ye ton sen wo ta de na de chani atu who bet from say Ghana for one district to one factory. And when he was over the Magana for Jumaya, no by what about the Gunuma and the park was in the ground trying to crowd our system. Who by a Juma Bayan or about baby a kind of free education and a Ukraine war. Ukraine for war by no matter to Ghana for Seguiachi. Togo, Ukraine war no Ankawo, working Ankawo, Nigeria Ankawo, Ghana Hana Baba Kayan. Shebesia mobo that is amaji wa fanya he wo be high play gari wo wiem ya kan mo tema yenka amembo na je chesa mi wi ni America almost say kan ye be breaking it and no more kan John mama office no ya de papa okay John mama si factory say mu bia no e wa de so mun konko bia no na ye sugar factory no mun ya sugar no na mo mani nge mo ba how many years ni and Ghana na akiti apansam no wo kwa face here mami ebi ye da se what a press all about power nya me na ni mu be 2024 MPP aban amembo folk ankan pa ana mu bu atia Ghana for na Ghana for be tell me ka ka ba omia ana line ana say ye friend say ho a ka de Japan o nya me bo ni yate o be ye den ye da se bebre mami ebi di odi free akwati aban no pa chodi be be akasa free hello Debbie, just all sound baby, yes, sir, pa, just all sound baby. Why? What they honey kuya soon or hanomo. Until your patch will be brave, Sabra. If I told you, I'm so free. Hello. Yes, sir. Obuoba, good morning. Good morning, boss. I'm sorry for Abe, attend this. Me patch into you. Oh, me bomb about so I will do my power here and a face. Nitio mi phone so jama nitio no mana nkwachiri na mesre ke mesre MP se ye kwa na ombo ma den ase obeke na wa boy kwa na na de block kwa na yati pa sia ko da ya pla de na ti ako kaka bibre se na fa ti se onwa chiwe ni so eja ya na ebe kan na eja wa boy ni mi tia o ti ko ni na Ikia wejuma efo na yeah that's it bebre bye bye me pacho odi be akasa free Obuoba eja prince yentio Obuoba apobi se nyame adomo na so boko ena ma nti nkan wadawo ma sound yo mate na de Obuoba mi ntia wa no pe na mi ntia telephone no mu yedina na mi ntia mi ano book money ubese ene da yi no yi abeda atrase ene yi kitwa kura almost a year more than 9 out to ko bia ene shoto ya won na musa
ko be bia when I said that credit ma ubia and out to say and the ni dey e ba ubia for the cow the bono apart from go bia kakra and that oja nka eyi wo graduate so and also to me ska 2000 Ghana cedis say dem no dey here no omo fan 2000 no dey be bia no omo ka che na obebu bia ka ho the way the church wonyo kan ni papa na say sabi owo memu a we die na obuo bia eya omo no nko no memu obuo yate ene menyi ni say ye discuss bulk money wa ha but thanks so much ya da se bebre mo obi nto aso udi ni bia akase free Mira, Maakye, me be ni piki me kasa fra ka Maakye ase. Mpacho enti o. Last Saturday there na ya wasam ka. And so we akoko fire sport there be and ni na ni yie mu a. Ya be sem penifo. Saturday mu kan oda market ho asem. Just there ka bi wachi ase. Ye sija esi achi ase agree. Mira, ejane da sisi ho enne nwura efu wo ho no. Just Saturday me ko George wachi se ki news site. Mira, sempenifu anshambe ma be se de bia no na o man no ye gina ene se sempenifu atisika de sija the same as a police station because of in some other former MP ni current MP ni wa MP ni ndie jaya no ye be sere odan fo kura engineer bi ntisi enta we nkebe ye kura mi wa nkebe tu asase ni na afra kwa akomodan fo ye be sere mpenifu mo hwe no mu ndie jana no mai merase yenso ye da se bebre. All right, inti achiase fonso so edie eno no wadaroma samu internal elections no enya nhyaase inti mamu ntutu nsuo ma park so munya botre obi ti akonwa so na mo ye saa ha dwen ena se wo ni aban mu a adwuma wo e wo so ya no no e wo so unam kwa yi ase akotua na unam birthday ahun dwuma wo so di ya no yahuru bi pen ya no mo no mo peso mo ba na yesi ya ne na yesi ayi na age yani so saa na tie nti no warm up mo nyere mo ho mo wokwan atwa pa mfie mienu ansa ana mo koye ne da bempo ti mo nyere mo ho ntuatua mkwa yie na mo ko birthday outdoor ahun udi ni ba bi akasa free. Hello Eja. Yes sir. Morning udi ni ba bi akasa free wadaroma. Me kasa fi atuntre so yefem olege patran olege yenti we me fa cho NDC for no mba radio ni so ado mo ka no omo amembu tata enti nyabotre olege utie me patran wa frɛ enti wo asɛm ade na me sen me ma so ade na me se ye be kasa radio ni so a ebi mu tumi kasa aya na ahani fa kuma se NDC aban no omo bai omo ameye hwe ya amayen nti yen MPP fo ne yegu ya manya omo yemu no munya tobe na mahamanya do be sa ba bi yemwa yati ya sole NDC nti ba so no yo yati olege susu atu ni sa kom ne de ode aba no onso betumi aba 0201944485 0554820910 oba meme attack obi personal oba nia wo feel say wa ban aye nia wo feel say wo kasa ho ebeboa na kasa ho ba meme attack obi why thank you odi ni baby akasa free. Hello oh auntie min kan o hello wala yes sir. Oh, Debbie. Sabe bi ade nam ne ni nkomo mfa ho. Oh, what am I saying? We ni nkomo mfa ma te. Na so we je kakaba me sa ba ba bia. E no. Enti abra ne ade adwuma wo ba ye fra wo se ya ne asan apiki obi gina so. Enti wo ma wasam ye tentia na obi ho kire no. Wo de me sre wa ba me ka yakra. O se na yeni ano ka NDC. You got a book party ni a MPP there ye ba no na be adwuma pa na di bia ba se ebiboma na abesara de na asefra na nsewie asefra no de kuso ye adwuma ndi gidi se ye se fa de MPP party ni ba power bi ma e ba boare ye tra ho na ni ba dia e ba ha ye papa o my god nwa e je de me ka ache o my bia e se o bia se ba ye tra na ma di na power bi e ye ka de ho ba che papa. Okay. Yadase bebre. All right. Inti onso so ubetumi de ode aba na fe ahwe ne asori so
akọ udin any baby a okese free wadaroma from start going touch the Obuoba mpacho yinti o Obuoba pomoko nyame adom na wonso nyame adom Obuoba staga MVP aban ebo adwuma papa the motion NDC do so by I confirm to me to took over cleaner na ye be hwe na amemo fun we ye be hwe na ma be chance bi mu dia Ghana man so bibiala ye be create no mumwa ni emleki na memo we dia wa do so by e betu atale a ye cha ye koso yi ye gu ayi boxer yum ni atale ye be se so ye nyu acha ye se nso ne de gukulem na ye ni etunya no dum so we ni etum na do aba na otutu ni oma ye ni fo bi ti be bi tutuwo yam pia gum papa ne fen do on she bon freliga ni se oguso ye chana be che be nka hoda inshallah e be da wasini juma pa o ye yenso ye da sister ga udi ni be akase free mama juma pa mu ye eme ya no so mi pacho ya jiso okay family yes man what's your friend saying yes man yeah okay okase free because I boy all right yinti yes man me share NDC ni MPP amma buonu a na NDC e de tete abi say sama NDC wo no petrol ye to a ni bu onye NDC tete petrol fia ehuri akosro dollar ehuri akosro na o man na o so ma be yi ni yie no na yi o so be yi no na ni yie ni sen ni se no na ta ni yie no be yi ni yie o mama ye yifo no ye bre papa ọma we ọma yifo ne bre ama krono eni yidie ni enyoma bwan ene wo ọman ni ọmo sisa man na ye hunto ye okay na me sam na juma pa mo ye nyame enka won so ho obetimi abam yeguso aye fam course no enche ye de besi na fe ya sorry so udi ni bebe akose free hello me pa cho udi bebe akose free Obuoba Momwachi. Majuso. If I told you Cassefra Timasani, if Remy Cramwa. Mpacho into. The Dasifani, Juma Papa Oyama, or my Ghana, any Kutukumena. The Kakaripek, if I can Samemu, and Nonya Casade, and the Casasinti de Bumai. MVP are buying better up when you swam the Casa Bri, and see who you're way. Papa obetna akunya sui o de kasa e dwabo ase e no obetna no wakasa ne bo wokọ fọma hu hwe junior mo me kasa mo boy MPP aban abasoro e so minim de omoka eti ye de ni se na me wa ne saso we ye free sa ho kire ne obrabo ne ya aban e bo kire kire Ghana fo mi anwesi okay ye da sibebre na forestry commission so de krata ba bontin enra enipa nyina kwa asori e binimu bompa ye binimu juo mu ani binimu yiwo mu ti e de abe face na wotwe foforo no o de obi nso aye no me enko hamra odi ni ba bia okase free Obuoba Maakye majoso me kase free aba bu se ni okay eja fu se ni enti o mo ne juma pa odi ma yo ya da se akuti bi ura no Obuoba eja fu se ni ese Ufado, besa mi yanko 79 on se de bia metaka. Omo amofra omo se Kufado wa ise na mo. Nyabotre aja fuseri nyabotre. Ye nyina enim se 79 ye si ye nye. Nti ode ye ko ho no mo ana pese o kire sen. Na de normal si ko ide. Da bi na sa de ma se si o be ka se wo ho kire nti wo twa to wa wo humu ahye wo ho. Ebi se de petrol ko. Na jo mama mere su sana se edu adi bo si ye bi edu. Anko fontimi ntom fe yo mukoko ho eduma koko wentimi nso bio ise ku faru be sna adan so koko wentimi nso abibia ye basa ntana na metaka sa no dabi but eno de ya men kasa why untumi nkasa wo ho kire wunti sebe o je wa wo nkwa firi wonsam enya me nkwa na me ho kire ni o ya sam na meka ya sam na meka kama umumi ejuma pa wo de so de wo duma na wo ye medasi bebre all right inti forestry commission wo mo krata wo de ba bontin enie o mo kire say around 12:00 hours today na je say nra
28 August 2022, officials of the Accra Zoo on a routine patrol noticed a middle-aged man, an intruder, had jumped the security fences and entered the lions' enclosure of the zoo. The motive of the intruder is yet to be determined. The intruder was attacked and injured by one of the lions within the inner fencing of the enclosure. The intruder has been confirmed dead from injuries sustained, and the body has been conveyed to the morgue. Accra Zoo authorities successfully coerced the lions into a secure hold and invited the Achimota police to convey the body and commence investigations. We wish to confirm that the lion, the lioness, and the 2 cubs remain secured in their enclosure at the Accra Zoo. Forestry Commission wishes to assure the general public that no lion has escaped from the Accra Zoo. The Deputy Minister of Lands and Natural Resources and the Chief Executive of the Forestry Commission, Honorable Benito Usubio and John Alote, respectively, have visited the zoo this afternoon to ensure all facilities remain secure. Issued a Chief Executive, Forestry Commission, Enra Enwade Krateyi Edibaya for further information, blah 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 blah. Or the Abanti Yaboni Natofa Diamawa Enra Prem Tobranwu. We are kitty no. Yes, I brand Tibia, almost to say, or bear 30 more baby. Where really go see a baby a lion, Jata. Hey, let's say Bisu Cocobo January. Now, Upe baby, you see, and your bank credit was in Gawisi. Here see Jata boom. Ah, where? Jata found one channel. So I didn't say Daniel Bresson, your one. You will feel see a woman, Penny Kufa Fabreso. Jata ne man hotere ne papa na krata yi kire se wonsom jata ne kra na jata ne kire se baako no a ono no omde ne ho kye na Daniel abranti otisi mu no ono so ono ne Daniel se edin e da so nye edin a ema ajata ekomato mo ye mu a waso be hye nti jata ne man aso ye hye pa wo mu prepra no nam kuro ni mu ama watoa nananom ewo ense do na krata yi kire se eba saa no womo ema mpanimfo ba mu nti Deputy Minister on ehwe Lands and Natural Resources so aba ho na opani ohwe Forestry Commission so nso aba ho omu nyina babe tutu ne mama me no kasa di osi asumdie wo ho jata no a woni opani ne de bo ani ema nam so ahwere ne nkwan nso omu di jata no akwakoto ni buom sisi akire din jata ni gusu him ni podia pa a kire se o kire se wa makwa no ho akire ne kire tro anya senketo a you just say hey owe di obi abewu bate kwan ya bi mu so fa so wo de ya na scary o now jata buom hey ana also for be na man akwanjere because Ghana dey possible as almost go witness second down here no and so akwaji na ni so no yen so nkwai yeah we asada ye record ya ma udi AHENKAN933FM ono ne executive producer Adwempa Hene Kofi Mensah Kobe K Kwame Asante Billy Man Meeting Obuoba Ofori Amanfo Mebacho ya besuma wie Nyankopon ya adoma wo kina ye besana ba ni ekọ yi o ye number friend ne boy aba so ni anko yi o friend na watwe adwen asi so na wate ase se nipa na efom nipa na ediche erade nke ho ye woni da so kina good morning.